le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše ditshepetšo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go ka seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elandstorren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 gomme re tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio bošupologo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare right motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM Peter Seleka ngwana wa Sione pele ga fawe Masesilia St Paul le bona ba kwagetše ba etla go ena ba re Jesu ke ngaka a re a leboga seripa ga re sa metsotso go itšwela go area senyana pasa 9 o'clock a go mentle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community a radio gona fa le go 96.3 FM a re a leboga ka mola a live ya rena ya Dr. Amoremi re a ba leboga bo Moriti a Sadi Mosana Tharollo Kgasago re a ba leboga bo Mphete Modi Padimaphopa ne le radingwana re a leboga Winnie a Mamatshepi Mmalemone le ba bangwe la ke bo Mokele Peradingwana re a leboga Magagesho Dikeledi Lydia Mokone le wena Magdalene Magdi Dipitso re a go leboga ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ke ya ka mola go moroka ka fale go mofa sebaka se go ratamiše motheletši go le gauswi mo a re theleditšeng a le gona ga a fetša atamiše balli ba rena ka fa ke moka a ba fiwe sebaka ba a re dumediše ba tetsebiše gore na ke bona bomang ba tšwa kae pele ba ka tla ba re fegolela se borala ka baka la gore go bolela nnete ya mankgontedi ya kgokgo gona wa mampi a re tloga re lapile melela ruri prof ya a ke go tame malome ka kapa a ke tamiše batheeletši ba rena ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a le tamiša ke tamiša magoši baruti ba porofeta mangaka setšo ke tamiša ba batlile go ka fa lekgono go tla go nyaka thušo ke a le tamiša magagesho ebile ke thaba thata ge le tlile fa go nyaka thušo ka lebaka la gore ge motho wa lla o swanetše a llele bathong gomme a kgone go ka thušega nako ke ye ya gore le thušege mathata a tseba ke lena le tseba se se le tlošitšeng gae malome ka kapa o tla le botša melao ya radio then ra kgona go tsena ditabeng a ka nnete a moroka a re a leboga ngwanešu madume ya borutho a fitlhile a amogetšwe ka diatla tše pedi ba gešo ke gona ka Motse Community Radio la no la pitšeng tše kgolo ke nna ka kapa ya radio ke ngaka Moremi ge ntše le kwa ba re malefo ba ra mogala boa ka mo ge le ntše le kwa ba re Lucky Makua ba ra mogala bo ka mo ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha a rena a hlalefa gore mogedi a gone go hwetša se e leng gore o se mo swanetše kua gae jwale ba gešo difounu di beng silent number 1 number 2 ga re bitše maina a dingaka ka maina mo moyeng a ba porofeta a dikereke baagišane ga re ba bitše ka maina e no ba gore moagišane wa rena e no ba gore ra ya go ngaka tsoko kapa moporofeta tsoko kapa kereke tsoko se sengwe sa mafelelo se e leng gore re swanetše re se tsebeng go ne language ye nngwe kapa ke re leleme le lengwe kapa mantšo a mangwe ga se language ya radio ga e dumelele mantšo a mangwe mohlomongwe go swana le mahlapa go se apeše polelo jwale ka ge radio e theeleditše ke bana le batho ba bagolo
lentso ga re no le re pha aowa re ya le apesha bana bešura le apesha wa tseba le ge motho a le kwa le kua gae wa kry-a le sa lomele ka mo ditsebeng ka gore yalo ga re tsenane ka ganong ge re bolela go o nyaka go bolela o no emiša letsogo ke moka ra go fa sebaka gore o bolele re a thieletšana ka baka la re ge o mongwe a ka re ga a bolela wena wa nyaka go mo tsena ka ganong napile go ra re o šetse o le mogononelwa wena o suspect jale o ra gore re go thome go go tomolela matlho a makhubidu re go lebelele kgaetšedi yaka ke tlo thoma ka lena ka moe ka madume ke moka go atla kgaetšedi yaka ka fa go atla abuti go atla kgaetšedi ya rena ka fale e no ba go no re tamiša la te tsebiša gore ke nna mokete ke tšwa kae napile ya fetela pele Thobela ka motse community radio station nna ke nna Daina Magakwe ke jalvasa nna Tafolkopo dipakapakeng a wa re a leboga e fa kgaetšedi ya ka lokopelwana fawe Thobela nna ke nna Neo Magakwe ke tla Tafolkopo dipakapakeng Horutma Thobela nna ke nna Meti Magakwe ke tla dipakapakeng lokopelwana kgaetšedi Thobela nna ke nna Mampho Magakwe ke tla dipakapakeng wena mang Mampho Magakwe Mampho o ya aowa napile ke moka re a leboga Magagešo re le amogetše ebile le tsebeng gore polelo ya gore ngwana a sa lleng o hwela tharing ke yona e ya phela ka nako e nngwe batho ba ba sa go tsebeng ba ka go eletša bonolo go feta batho ba ba go tsebang ka nako e nngwe batho ba ka no kwa mathata a gago ba bolela ka mokgo ba ka bolelang ka gona le seke la tshwenya ke dipolelo le tsebeng gore di tlo no ba gona tša gore he na le ba kwele gape jo napile bona ba tlabe ba bolela jwalo ba dutse mathata a bona a go se ba robatše ka gae lena le thušega le tšwela pele ka bophelo re a leboga kgaetšedi ka ke moka o ka no tšea lekopelwana le ke moka wa re solela ditaba tše e lego gore di feditše di go kuka gore o fitlhe lena ne gona pitšeng tše kgolo Thobela nna ke le Daina Magakwe ke nna mmago bana ba lego mokwe ka moka ba ka mokana ga bona o ya o nna be ke re kgorotmane ke mokgonyana aowa Rotumane ke morwako wa mathomo no re a leboga ke moka ka kwa lapeng a rena boroko a tsa a re robetse go na le selo se sepela ka mo godimo masenka kore se sepela staraso ke tse gore nka tse gore weng nna ke tsebe ke moka masenka lona for thwathwathwa gantšhi ga go fele ke moka nna saeteng la ka ke robala le thokolosi ene ke mengwaga ntho e ntiragalela batswadi ba sa phela ke lekile go sepela be ke le motho wa kereke ke lekile go sepela kereke a wa thušwa se ka e kry ka lethokong ya batho ba Sepedi nka re ke ile go motho mo teng mara thušo a ka e hwetša so ke mola ke bonang gore o kaone ke ngwalele pitšeng tše kgolo ka gore ke kwa batho ba thušega mo pitšeng tše kgolo ka re mohlomongwa le nna le bana ba baka ka re le bona ba nee mathata re tla thušega ane ka kwa lapeng ke robaletše ke kgaetše jako la mathomo ka 2009 wa mošala lapeng o tetlemme a tetlemela gona ka mogara lapa gore bothata be e leng a re tsebe bana ba no mpitša ba re mamang malome go tlile o mongwe a re malome wa go bitša e be ke kukile ngwana e be e sa le lesea wa lumpa ka morele ka re mmotse ke etla so ka baka la ge kgaetše ja rena e be le motho a fo go jula a na le mathata a re ena o neje problem ena a phela ga botse ke fela ka morele ke re man re a lebaka ke go iše kerekeng a fela re ya ke tlo go botša ge ke le reje tšatši leo jalo ba re wa go bitša gore tla ka pela so ke re ka kwa ke teake letswalo ke moka ke rela bale ke na le nnabo ke rena ke teake letswalo
ba re emelela o sepele 5 minutes ban ibile ye ntši ke tše ke tsena ka mola kgweditše a titlemme ge ke go eletša mola le bitša batswadi le melebe le tšwetše ka ntle tata ge a fihla Oh, sorry mama. Sorry hle. Ska ishap maikutlo kgole goba ska tšea ke maikutlo ska tšea ke maikutlo re fe ditaba re tle re kgone go thuša mmagorena re a tseba go bohloko re a tseba gore tše dingwe ga di lebalege fela a re katane re bone gore re ka dirang go tšwela pele go diragala eng tata o itse ge fihla nrelara ka re nna be ke katana le gore ke re ke a mmofolola ande ka more a tetemetseng ka gone ke nnyane ande ena beile bolo motelele bo go no ba spacenyana se se ka gore a gate mo fase ke katana le gore ke mmele sa go beya mo tata re motlogele o hlokofetše bona le mele le tšwetše ka ntle napele ra motlogela mola jale be ke kgopela gore ntate moremi o ka ra ka nyakišiša ra kgona go tseba gore ngwanešo robetše na go tloga moo ye ga titlema mama ka nantše a bajwa be ile motho e leng gore o lahlegetše ke mogopolo le ge ba mmotsa gore ngwana ga go hlokofetše o fojumela mara o fela a botšišare o kae fore o gona ke ra motsebalegale gore o lahlegetše ke mogopolo a bajwa ka 2011 a robala le yena mamaka go tloga moo ra šala le tata re phitše le yena mengwaga o robetše 2023 December o be e le motho e leng gore na šetše a dutše godimo ga wheelchair ke moka mara probleme ya ka ya go tshwenya ke thokolosi nna ya e tseba ka gore be ke dula ke ba botša a fela a re re tlobitša baruti ba tla ba gaša baruti ba etla ba gaša mara go sena tšwelopele go sa direge selo nako nngwe be e kgona gore e ka ntlogela nako nngwe like maybe a re fore baruti ba gašitše maybe e ka ntlogela maybe dikgwedi so then ka moraga lebaka o tlo fo bona e šetše e buile le gona and problem ya dilo tše re thomile re lahlegela ke ditšwaro tša ka gare nna le bana ba gešo ja lahlega mengwaga ra bolela gore gape rena ankere o sa lekgarebenyana o tšola wa hlatswa wa nega and be re sa hanega ka ntle rena be re fo hanega ka montlong maybe o hwetše kgonanyana o be setulo so furugo go ka moswane ankere o hlatsitše le hono o ya sekolong then lady a ba re lebelele re tlo hlapa gape ka moswane re ya sekolong o fihla mola o re o tšea vaslapi ela setšwaro se le sa maabane o sa negileng a se gona awe wa botšiša ela o robalane le yena ka mokamoreng a wa bona sa go tšwara a wa na ka se bona le yena maybe go ka feta beke le yena sa gagwe se a timela gore be šetše fo ba se le modiri a o ya shopong a o fetše let's say 3 months ka setšwaro se tše di-1 re fo bereko le o reka ke moka
tšatši le lengwe ye mongwe wa gešo sa la skreya sa gage sa timela ga ke tse gore ke nako e kae a skreya kwa moraga ngwako tšhemong so ge re se tshwara se lebelela so nkare e mongwe o tlherinyetse mamila ka sona ra se tše ra laetša ba bagolo after mo ra tše ra lahlela ka toilet ke moka probleme ka moraga mengwaga ka gore ya thoma le go direga moo ka moraga mengwaga ke ge e thoma ya re diragalela nna yena nka fore ke wese ka gore le masogwana a jule tatago bana ba o ntlogetše la o ka kwana le lesogwana maybe after kgwetše gore kgweditše pedi hawa la go founa ga e sware gore ga e sware fore ke busy ke tla boa go wena napile awa ke gona o mmone awa nako nngwe o hwetše motho wa modimo yena a le serious nna jwala ke sa le gona fao tlhale ke tlo ba ke sa le ke le serious tšatši leo jwala a di sa ntsena tša gage ke tšwele go yena mmele ka le nna go njwalo ke ba ke diphiwa ke tse gore maybe ke yona problem because taba ye e ne mengwaga e mentši ka kudu since ke no belega yena ngwane problem e ntshwenye e ne mengwaga e mentši ka kudu jale ke fonagana go ya ka kgopolo ya ka ke tsebe ke re maybe phio ye ba bangwe ke taba yeo a ke tsebe cause e na le go ntshwenya hwetše e baba ke gore ke ekwa gabotse gore e a baba ke moka a re e tla ka mo baneng ya le mo gausi le nna ke morwedi ya kwa mathomo latela mošimanong ngwane o na le problem ya gowa ke feleletše ka ele ya batswadi ke be ke kgopela le gore ntate moremi a tla ntebelele le taba ya gore batswadi ba le yena ngwanešo ba robetše na cause mola motseng a re hwetše boroko a ke na mmereko a ke bereke kore jwale ka nna go wesa a go loke selo dilo tša ka tše eme phelo jwa ka boeme ke ne bana a ke kgone go ba support a ke jutše so ke fetše letela tšhalta sasa kgotša tše ngwe hwetše ke te bona gore ešo ga botse o ka re karolo ya botswadi o ka ra ke e bapale mo cause a ke kgone ba riela selo se ba hlokang jale ke be ke kgopela thušo mohlomongwa le nna tšatši le leo nka hwetša batogo ke moka a ke etla ka mo baneng ngwane a le mo gaufi le nna wa ngwanyana o ne problem ya gowa ga gage go differente go thoma a sa le sekolong le yena ke fela ke mo isa kerekeng but a gona mo ka go mo iša ntshe a ke nyako bolela maaka maybe a ke fore dilong tša sepedi be ke fo mo iša kerekeng fela go wa gage go different ga go etla mo nthwela e no mo tshwara gone jalo e mo tshwara ka fo wela kwa mara go na le nako nngwe o re ntshware nako nngwe o kgolo o etša ela lenko a ke šala ke emelela ke re ke ya kwa go yena o wele o wa le side so ke moka mola wele o ile vibrata nako e telele ene o ka se mosware ga wele o rola mo fasa ka rola a tšhaiša kwa monyako a rola a tšhaiša kwa ene o ne matlamang a mantšintšintšintši ka kudu ko gore o ka se mosware o a re tia o a re raga o a rasa o a goeletša motho a etla gore a etla kgojana a ka moka ke kgone mo kwa maybe ke be ke ilisa moe ke etla mola thukoletše groundeng
ke mo go gore o ele jwa lo ria leshata ke mo ka o tlo ria leshata le la le dira rola mo fase mafelelong ene na a jule kwebu ka mo ganong like na go ngwe tswa diteta so mara tata tše di tswa ka nako la tlo homola wa homola after a goele di tsina go telele nyana then wa homola a fetjo homola la o ka mushikinya la ga o ka moriang wa mmitša ka lena wa bula mahlo o tsolela mahlo na pele o ya ka boroko like go ra gore santse re mo alele mo ke re bana rola mo samente santse re tlele go bo re ya mo fase re mokuku re mme mo la go juma go then re tsome engwa if go atonya re tsoma engwa re ya mapesha o ya ka boroko go fihlela a tlo phagama na go wa phagamang ke mo ka o bula mahlo ha ke mmotšhare go riegang gore yena a tsebe ha o e wa o bonang yena a bone selo o kwang yena a kwe selo. alright mama o ne bana ba bararo fela ke ba ke ne bana ba i4 o ne mathata mantši kudu gore re ka no thoma ka gore mo go wena re lebelelana le taba tša gore balekane a baloke bana ba gago ba godile a re thome go lebelela pele ka mathata ka gae tša balekane re tlo di bona ka morago ka gare ga lapa o ne mathata kere go ne bothata ba gago o ne mathata a mangaka re jang bana kere ke nyaka gore re thome pele ka mathata a bana and then re a ko le ona gore ba reke kwešiša gore go ba bo sa tswela pele ka go hlalosa awa ba tlo te tlhalošetša ke šetse ke fo tlhaloša jwa ye ka gore ke re nto a iriang a wele ga a tepone o right no o e beile gabotse re tlo bua ka mo go wena mama e ka tšea ke mang maiko abuti a nna ke le meti magakwe yeah a ke tsebe a ke tsebe ke a bereka pata a ke bole process ya bophelo then ke nako telele jana ke bereko mara process a e be gono a ke tsebe ke tare ke ile dingakeng tše dingwe ba mpotsa ba rae na nto ke sepelago le yona ke sa tsebe gore ke eng gabotse jale a ke tsebe tše dingwe tša bophelo ke di tsebele mara tše ke bonang gore process ya bophelo a ke nayo fela okay abuti o ne mengwaga me kae ke na 32 years this year o na le 32 years alright o nyaka gore bophelo ba gago o bone eng o nyaka go bona mo gongwe o ne motse o nyaka go bona o ne mosadi o nyaka go bona o tepereka o nyaka go bona o rata gore badimo le modimo ba go thushe kang nna re toro modimo le badimo ba nthuše ke a gele mme wa ka motse ke bo ke ya go ba ka motse ke a gele bana ba ka motse bana ba gae ba ba le gae ba ka ba le ga bo okay le mmariko mokaone alright o berekang abuti a o kgotsofalele no o kosa go no maintain dilo tše ka mo at the same time okay no wena mathata ga go a kwala mo go bana ba mme go ne ba bang ba bannyane ba masogana ba ba go latelang go ba ko wena o nnoši mo masoganeng ke nna ke nnoši ke digarebe ka moafeng okay a re kwe bosesi and then a feletša ga go abuti alright a re kwe bosesi and then re tle re kgone go tswela pele ntate malefo thuša sesi ka maike ka fao sesi nna ke le neo nte ka kwa gae ke na le sa le ka bona na tsere ke nte ngwa e ntsho ke le ka moreng nto ntsho ya maoto a mane ya maoto a mabedi ya maoto a e mabedi bopegile bjale ka motho e bopegile bjale ka phaofolo go swana le mpia go bakatse e bopegile jwale ka motho ke le ka moreng go na le lefestere jwale ke bolela ka founu e laetša e nyarela ka mafura e feta mo lapeng ya o ka re bone gore ke e bone ya tima le bone le la montle a fetša fa ya feta ya sobelela
tla ke nna dikgomo and a ke thoma ke setse ke kwa gae ke setse ke nnoši cause ba rate go fetsa ba ntšhile ke nnoši ke kwa dilo o ka re motho o foša letlapa then le teka kwa le rasa fetša fa ke tsoga ga ke thoma ke re ke a checka gona seo tatse engwe gape ke setse ke nnoši go ba le selo ka re se nametse mo masenkeng then sa tlogela masenka la a rasa le tatse lengwe ga ba ntšhile ke nnoši ke hlapa ke thoma ke hlapa mo wa kokota motho mo lefestere ga botsa ke tse gore ke motho gore keng ya kokota kwa lefestereng then a ke thoma ke re ke a lebelela a ke bone motho then a ke tlo botšha mo gore cause mama ba ile dikgomong a ke mmotšha ke re kwene o bile dikgomong ka nako e so a raowa ka re go na motho kokotile mo lefestereng kwene na a raowa a se nna alright nna ke le Mampho nna ke ile ka re tatsi le lengwe e le bošego ke robetse go na le load shedding and then ke tšara ke phagamiša hlogo ke lebelela ka mten room ka bona ntonyane nngwe e kopana like mothonya le mongwe so ye mokopana like a obeletša like ke stove and mo godimo ga stove go na le paketa makuku and jalo motho le like ba obeletša like nkare like o nyako tsena ka o nyako ntšha like makuku like na ke tsebna ka mo paketeng okay like nkare like na nyako ntšha makuku le tšatši le lengwe gape like beile December so like a ile December ke robala le bana mo ten room cause like bana ba tla and tšatši le ke tšara ke robetse mo ten room ka bona ntonyane nngwe so a ke tsebe like if lo swara pao like if o move like if o re mara gore ka mpaolo mbe go na le nna ke tsebe nna jalo ka no khupela dikobo ntwe be e bonagala e swere paulo e be e bonagala jwale ka eng so ka motho okay motho like a swere paulo no move so le a robala bošego rena nna ke a robala mara go na le matšatši a mangwe be ke sa robala be go diagala like a ke robala ba a ke thoma ke tsena ka dikobo ke no tomola mahlo ka lebelela batho ba robetse a ke like be ke sa robale okay magorena le ka tsena yena wa gore ga a robale o ile a timelela ke puku sekolong wa go feta ka kwa mpotša re mara o mpotša mafelela ngwaga gore puku wa ka ya a ke tsere ke yang ke re subject tša gone jwale ke a dihlakahlakane o gore puku wa ka ya eng e timetše a e gona e utswitše ke mang kwa sekolong okay jwale be ke kgopela gore ntate Moremi nka ra ka dira bana ba ka ba hlokomele dilo tša sekolo ba tlogele go bapala ka gore sekolo se bohlokwa and then ye mo kgausi le nna o na le go bona dirithi di feta so like a le ka moreng a re go na le dirithi di a feta mo monyako di fetela ka saete gore ke bone nka re motho wa feta o fetela ka saete go na le go kwa kore di re sa di kweng yena o tle go botša re bo go na le nto nngwe e sepela ka mogodimo masenka ke re neng ga re gone jwala re jutšhimo ke re hleng nna ka kwa selo ga re ke a go botša bagešo kgaetšedi ka o sa dula ka gageng ke dula ka gae a seng ke bona ba le stand ao le ba ba kae gageng gae gone jwale re šetse re le 4 go na le monna wa leng gona abuti morato abuti a ka e mogolo o gona mare o dula ga gaga okay ka kwa lapeng go šošala nna le bana ba fela
and then dilo tše ka moka ga tšona tše o itemogelelang tšona bophelong ba gago maphelong a bana le ka mojarateng ke kwele morwedi ya go mo a bolela gore ye nngwe ya diphoofolo tše a di boneng ka mo gae di gona go no tima mabone a ka ntle tša ya šakeng la dikgomo ke kwela bolela gore be o ile dikgomong le na le dikgomo ka gae motswadi o šele dikgomo ke kgomo e tee ne namane mare ye nngwe namane ene a reka ke ngwana ešo alright mo tabeng ya ngwana ya bolwetse ba gore ga a wele o wa ka letlhakore and then o a rasa o a jwang ke nagana gore moroka o tletla e tlhalosa bokaone gore phapano ya ge motho a ewa ka baka la bolwetse ba go wa le ge a ewa ka tsela ya badimo phapano ke eng o tletla di tlhalosa. And then abuti e ke tla ka mo go wena ka mokhi ke kolo o re o na le 32 years and then tumo kapa wish ya gago ke go bona o nyaketse motswadi stene o moagetse and then le wena o ne le ga gago ke rata kgopolo ya gago jwale ka monna ka baka la gore o ka sebele ga gago o sene ga geno so ge motswadi a re belege a re godišitše ke tabe e botse gore re kgone go mokuketša mo bophelong re se ke ra mo kgantšhetša go gola gore wena o paletswe nna re a kgona ke ga botse gore o belega geno pele o tlo o balega gago and then a o ne mosadi le ne le bana ba ba kae a senke we ya go kokota le no be le dula fela okay and then wena mo maphelong a gago a o tetemogele dilo tša go swana le gore mohlomongwe kore o robetse o ne le go lora o kopanetse mapaele motho wa mosadi jwalo be dire mara no ke kgale ka go yona ntamoto mo gonna yeah it's been 1.5 years jwalo yona bire ke fela ke bona ke robetse a no a kgale ka go yona mo go lena ka moka go ne le motho a neng le go bona o mongwe wa bakhuba ile gore ba robetse re bala abuti re bala mama le papa ya ke robetse nna ke fela ke ba lora o ba lora ba dia eng ba itla go wena ba le jwang ba bonagala jwang mama a sa gantšha mpolediša o no tla ke no mmona a e tla tsena a nka mpolediša tata ke go rarobala ke mo lorile neng nkare maybe is 3 weeks ke tshwenya ke dikgomo tše di na le go ga di santse di boa madišong nako nngwe di a re tshwenya hwetse di gane o tla gae di no sobela ko so ke tlela ke kgopola gore kgomo tše motho nka be a fo di rekiša mosa khutše bošego ke robetse mogala jela a tla re ya go rekiša dikgomo e ka sa kgonega so wo wa go tekgama ka thapo a nke le mmona yena sebe ke mmona nako a sa tšorobala mara ko re sepela strateng ke kgona mmona ke le whole distance mara ke motsebe gore yela ke mammang yela so ge ke mmatamela o tša strata se sengwe o tšhabana le wena wa tseba wa ke botsiša gore le a ba bona bakubaki ka gare ga polelo tša gago go bile le mo e leng gore o kwagala o ka re o a belaela gore ba ka no ba se ba robala ka gore ke kolo o kgopela prof gore o ka re a ka go lebelelela le gore bakhuba ba robetse go ba ka se ba robala nang a ke re ditiro
tša mohu a robetšeng le mohu a seng a robala a di swane gone motho o mongwe o no kry-a tlhokofetse mara re kgona go mmona ka mahlo re kgona go mmona mo ditorong and then ka mokgwa o ba tlhalosang ka gona ke tsebe mara Moroka ke nagana gore nna ke gabotse mo ke beng ke hloka go kwešiša gona le ka e namela kudu ke be ke duma go kwa go wa ga sese gore ge a ewa ba re o wa ka letlhakore ga a wele o dira eng e ka ba malwetse a di-epilepsy e ka ba go wa a wisha ke badimo go ba jwang kore ke yona e tlogeng e tantše shedi mo tsebeng jaaka mo ya a ke go leboge malome ka kapa ke leboge le bomama tabeng ya go wa ga sesi re ka senape ra re ke serwetlane epilepsy because ka lebaka la gore magonna pa le boletše gore o sesi ga wele o ba le maatla a kere ga a tetome a kere ko gore o wa letšhoša o ka re gone motho a leng mo go yena wa maatla bolwetši ba gowa motho wa gona o a itoma a ba le ditete tše di tšwang a boa mogopolo wa gage wa lebala a boa gape ba bangwe ge ba ewa o ba kwa ba o kare ke motho wa gonang so kore a ntšha voice ngwe sen right so re re motho o ne bolwetši ba gowa ene bolwetši ba gowa bo gakala kudu ge go ne ngwedi ge o ya ka mo ka re o ya go balama ka mo bolwetši ba gowa bo tla ka maatla so ka nako nngwe bo ka tla ga tee ka nako nngwe bo ka latela bo no fela bo buša motho ke mo kwa nako nngwe ba bangwe ge ba bo alafa ba re nyaka go alafa molwetši ge ngwedi o ya go balama ge re bo kgonne ge ngwedi o fetša go balama motho wa gona o wa ga teela mafelelo a ka sehlwa sawa jalo wo o hlakane le medimo go ne medimo e mmelaelang gobane go weng ga gage wa go bontšha gore o na le maatla o reng ga a wele a bolela le lena koko a bolela ga wele o folla wa rasa wa go eletša ya vale motho wa bolwetši ba gowa ga a rialo ya bobedi taba abuti o kgopela go ba le tšwelopele bophelong a kere a nyakang go ba le tšwelopele mo bophelong abuti gore a be le tšwelopele go nyakega gore a bereke ka thata wa bona mo bophelong abuti ne ge o ka tekerea e le gore batho ba eteletše motswadi wa gago pele go tlo ba boima gore wena o le morwa ka gae o be le tšwelopele progress ye o e nyakang o nyakang gore o be le tšwelopele o tlo e kry-ela thateng onkwešiše ka gore gopola gore batho ba ba tswaletše dimpho tša mama tšwelopele ya mama gore mama a tepone le mama o e leng gore ba nyaka go tepona le yena so gore dilo tša lena di loke re santse re thome ka mola head office e loke e be gabotse gore di-branch le tsona di kgone go dula gabotse wa ekwešiša so o leka go šoma ka thata o leka ka botsohle kore ka mokgwa o ka kgonang fela ga go kgonagale lebaka ke gore ola mme go ne kgonagala gore ba ile ba re ge ba mmereka ba re ba napa ba re no le bana ba gage ba nape ba sokole a re go bua le gore sa go lebelela kere mo bophelong a buti go ka bona mamago le sa dutse le yena ka gae ka age eo le mo go yona
o tsebe gore wena gore o tlo o tswe ka mogare ga mathata a mmago a bileng ka gare ga ona go tlo ba bonolo wa ikwešiša lenyalo a le tlhoke tšhelete ntšhi bona bonnyane bo o neng le bona o ka feleletša e le gore o breaka case ye e leng gona mola familing ya geno ye e leng gore e beile ke batho ba nyaka go bona go sa be le manyalo wa ikwešiša so bothata bo ka lapeng la ga bommago ene ntle le gore re bonyakišiše re bontšhe mamago a ka se loke ge ba re motho o tepolaile ka gare ga lapa a na ga a fetša go tepolaya ka gare ga ntlo ewe serithi sa motho o re se ntšhitše ka mona re dirile eng motho o biditše ke eng gore a napa a tepolaya lehu ka malapeng le tla ka go fapana lehu ge le fetša go fihla lehu le ya re tlaletša gobane ga re be le maatla megopolo le meoya ya rena a ene maatla a gore e ka go botša gore tsamaya o ye go mokete ke mo o bonang gantši batho ge ba robaletše ba dulela go lla ka nako la o llang dilo di a senyega gobane o lla o feleletša o llela go batho ba barong o lla o ne le batho ba e leng gore ke ba bang ba hlamile dilo tše ba ka mogare ga lapa so ke kwešiša gore bothata ka lapeng la bomama botlile pele abuti a etla go tepolaya ka re ge re ka re botlile after abuti a tepolaile abuti o tla ba bolaile ke eng gona why ntho o e mojileng e mmoditše gore a tejele ka gae ge e le gore bothata botlile after yena wa ikwešiša so lapa le la ga bommago le na le bothata ene a se lona le nnoši ene lapa la go swana le leo thokolosi e tlatla ya tsena ka gare gobana gone motswadi wa go swana le mme a beng a rata gore a be le bana ba go lekana le lena a sa le ka gabo mosadi a se go rata ga gage gore a se ke a nyalwa a se go rata ga gage gore a se ka ba lelapa o wa di duma dilo tšeo di dumang fela ka lebaka la gore mola go yena go ne le tše di berekilweng a itlo ba gona tšolopeleo ke mola ke beng ke mmotša ke re mama o godile re ka se tlhore lebelela taba tša masogana a re lebelele tšolopele le pholo godimo ga bana ba gago lenyalo ge le tla go kry-a mo tseleng lenyalo mama le bohlokwa ke a dumela nto bohlokwa ke bophelo nto bohlokwa ke gore ka gare ga lenyalo leo o tlo ba le bophelo o tlo ba le tšhireletšo o tlo ba le lethabo na ka lebaka la gore ya mathomo ye o swanetšeng o e nagane ene o bo o e kgopele medimong ya geno ke tšhireletšo ge o ka hloka tšhireletšo o ka no ba le mahlatsa o tlo ya felo gobane o tlo no gwa ka pela o ne tšhireletšo kgopela tšhireletšo medimo e kgone go go fa tšhireletšo and then dilo tša gago di kgone go phurologa di be gabotse go ka no ba go ne mo go senyegileng go ka no ba o ile wa dula le motho o e leng gore nkebe a šetše a go nyetše fela ka lebaka la gore lefase le le ne le batsebi ba go naganela pele ba go dira gore yena o santšeng a go nyale ba mo širuše tseleng ba mo iše gore a ye go nyalana le motho morong e ba mosadi mama tia bereka go tla ga gago mo dipitšeng tše kgolo ke go tla go fetola bophelo ba gago le ba bana ba gago se rena re swanetšeng re se dire ke gore re swanetše re go thuše dipolelo ke tše dintši ke tša lefase molomo mmereko wa gona ko go bolela a gone gore molomo o ka ya wa kuka disamente wa ya wa foroma wa ya wa dirang mmereko wa gona ko go bolela gomme diatla tše ke tša go bereka mathata o gahlaneng le ona mo bophelong ka gore ke a go kwa gore o go betše ne a ka se go thuši mama ge o ka lebelela
ye ka go thušang ya mathomo ke go lebala go tše di fetileng ene wa boa wa ba le maatla a go tšwela pele ene wa boa wa ba le tshepo ya gore kua pele ke yang dilo tša ka di tla ntokela o e thomile ge o ka se e tlogele dilo tša gago di tlo loka a re nka se re ke modimo fela ke kgona go kwešiša re lenanego le ge o tlile mo go lona badimo ba gago ba thomile se sengwe akere a go bonolo go tla pitšeng tše kgolo a go bonolo go tla mo re nagana pele re re ngwalela pitšeng tše kgolo ra lwa ka mantšu go ba le ba difamily ba ganang go ba le ba bagwera ba ba ganang go fihla nako ya gore ke ya dipitšeng tše kgolo a se ka thato ka go rata ga gago o swatlile ka gare ga manaba le dipolelo le ditshele gore o tlo feleletse o dula tulo seo o nkwešiše so o swanetse gore o se dule and o re ge o se dutše o tsebe gore ke se dutše ke se duletše ruri and mo bophelong ge motho a e ba le tšwelopele o swanetse go be le dipolelo se ka gana batho ba go bolela gampe mama se ka gana batho ba go bolela ba swanetse batho ba go bolele and then o tlo kgona go ba le tšwelopele taba ya mathomo mo bophelong go nyaka go loka diba lenaba la gago ka gore le tsamele go bolela nako le e senyang le bolela wena o a dira o tšwela pele o nkwešiše ba ka bolela mosagare ka moka wa foromasamente se ste o ne ditena tše 60 or 55 go sa ge ba go bolela gape o ne 50 or 55 so ge kgwedi fela o tlo ba o netena tše kae ka yela o thoma foundation ka yela wa haga mmereko wa lenaba ko go bolela gomme mmereko wa motho wa mogopolo wa gabotse ko go fa motho maele nkwešiša gabotse so wena mama e ba mosadi wa go swana le Rute mosadi wa kgang mosadi wa go ba le maatla mosadi wa gore nka kgona le ge monna a se gona nkwešiša modimo a se ba go tšeela selo o sa go file tšohle ka moka bangwe basadi ba ne le bana ba bethilwe ke di-stroke bangwe basadi ba ne le bana ba latlhegetše ke megopolo bangwe basadi ba ne le bana ba ketimana le dipetlele ge re bolela so ba ka gare ga sepetlele cancer e senya mmele wa bona wena modimo o sa go šegofaditše jwale tšea ditšhegofatšo tša gago o di berekiše fela nna ga ke be motho a ka kgorantše mpe tše di go šetše morago o kweša bohloko mama ene go dula ka geno le bana go boima ka lebaka la gore o tlo kry-a e le gore boele go šetše go thoma go lwa ditlogolo di be di feleletše di loša lena bana ba motho so dithokolosi maswiswi malwetši ya go wa tšwelopele a buti mathata a ngwanoki re tlo go thuša ka tšona ke tšeo di tletšeng mo pitšeng tše kgolo ke tše re di apiang ka mehla ke be ke na le polelo o ka bolela mama abuti go nwa jwala a nwang jwala go na le nako nngwe o kgone go nwa jwala ba re ga a le kwa jwaleng a ke re nna ke jwaleng ke no kwa ge ba mpotsa ba re gape ngwana gago kwa jwaleng o be a e lwa le rena o tsogela batho maatla neng kwa re ke December a tshwenya batho ka kwa ba mphounela ba re tla o motšee jwale nna ke rela ba ke re molateng nna ke re ko tsofetse o nwa jwala o tagile fela a ba fihla koa ba re šole o tla ka sekontiri and sekontiri a se tsela go ya gae o tshwentše o thoma batho ba bangwe ba re ba tefologela taxi ba ya mahlapologo o thoma batho ba le ba batho mola o nyako lwa le bona tshwana le lengwa la ntšha sethunya ke moka e mongwe a mo rapela ra o ke a go rapela mo tlogele a re ge a le ka mokgo a tlo re thoma o ne problem motho e ga a ne le jwala o thoma batho o ka re bila se mathomo nto e tšwelela mara yona e tšwelela everyday ya nwele tšatši leo o na le go thoma batho nako nngwe tlhala a re a e tšwa gona kwa jwaleng a swere nto le ya go lela jwala ba re ke
cooler box a tsena mo strateng sa rena go ne di-patches tša go ya godimo a tsena strateng sona se sa rena mara a tsena patches e wrong a fihla mo patcheseng a bea cooler box ela e samela robala so segwana le lengwe šele ke ka masa le felegetša kgare ba lone ba re kgare be bereka dipolaseng ga re ore o bona motho šole mole jale gore ke re kgare bona motho šole le gore gape nna ke a latela re sepele ga ba fihla mole go ja motho le o robetše ke o robetše mo godimo cooler box ke gore ke mosamelo so yela o re mphelegetše ba mo felegetše ga bo o hwetša ya sa robetše gape o tsena ka mo gona motse wa kgausi o bitša monna ka mo gore tla bone motho šome bone o ka motseba a fihla o hwetša ile monnela gore awa mosee ke ngwana mola ga magakwe ke mamang then ke mka ba re ba motsoša mola o fo re a tsogo o fo thoma le go ntšha thipa ka potleng ande ka mo tagile ba re gore ke a lehlaba mama wa bona jwala a bone molato le motho ene jwala ge botutuletše mola o ka sekwe ba re borile melato maphodisa itlang ge jwala bo dutše mola a bo thome motho mathata a buti a yena a bolelang le tše yena a dinyakang setlhare sa gage sa mathomo ko gore a tsebe gore tšhelete gage o rekang ka yona jwala bo ka se go bitše re a bolatelela onkwešiše bo bose fela bo nyaka gore go o bonwele o tsebe gore o bolela eng o sepela kae gona o bonwela eng jwala mama ke ba go e thabiša motho a ka se jwaleng a swere thipa o ka se jwaleng o swere sethunya o ka se jwaleng o swere lepaka go ba selepe a o ye jwaleng ka maikemišetšo a mabotse ntle le jwala o ne dintwa wena o nyaka go gobatša batho wena o nyaka go tepakela bothata wena onkwešiše ka gore go ka gatlana le motho o swere thipe o se boanwa jwala ona mmereko o rengwa go e berekiša kua jwaleng go re gore wena ka bo wena gape go ke tšea thipa ra re ke tekemišetšo bolaya motho thipa e a bolaya re a e bona e hlwe e hlaba dikgomo e ya di bolaya le batho ba gona ba ba bolaileng ke thipa a buti mama maemong a gage o swanetše gore yena ka bo yena a te change onkwešiše go ne maemo a mang mama a kgona go go botša gore bona jwala gabotse nna le bona re santše re tswere yeng okwešiše go na le dithaga tša go nwa jwala motho wa go nwa jwala a fetša a sega a titirele metlae a segele bana ba gage a fetša robale mara go ka kry-a o ya go nwa jwala wa tšea cooler box mola wa re ke ya jwaleng a utlo bua gabotse ka lebaka la gore jwala ba go tlala cooler box re ka no go rekela bona ra re bofetše o ka se bofetše o ka se tsogile o bofeditše o nonnoši botletše ka mola a buti tšhelete ya gage gore ke ye nnyane o swanetše go e berekiša gabotse a tsebe gore e bereka go dira eng ene a buti ga a šika ka dithipa o tlo o swarwa go šika ka thipa o tlo o swarwa gobane thipa e bola motho thipa e nyakege mmeleng wa motho e ne le mmereko yo o berekang ene ka lapeng la boabuti ba ne mathata ge abuti yena a eda mathata a gabo ka gore yena a tsamaye ka dithipa ka kua jwaleng gape batho ba a bina o mongwe a ka no go gata ka phoso then wena o swere ntwa go gobatša ekwešiše so hlokomelang abuti o tla fetša le ka gare ga tronko ga ya jwaleng a re ko khutiša mogopolo a tšee 200 a re ko khutiša mogopolo a nwetše di molekaneng and then a fetša e gae mara ya gore a sepele le dibolao a se yona a se yona kore nako ngwe mama ge re tšea blame ne re iša go motho a re išeng go motho se ke ra no phela re blame le jwala go na le dithaga tša go nwa jwala banna ba ba no kgone o dula ka gae a nwatše pedi a sega le bana a khutša
mara ya buti ya gore a re mola a kwele go kwa ba roba le strateng a ka no bolao malome ka kapa ke eo ke a leboga ke be ke re ga ke sa tlo bolela ke feditše e fela taba a buti e mpula molomo ba gešo le batheeletše le babogedi ko gae re swanetše re tsebeng re le bana gore ge batswadi ba rena ba fetša go gobatša ke bophelo bo tlo tla go rena bana ba tle ba re feleletša and then re se ke ra apeša boloi ditlhora re se ke ra tšea dipataka ra di apeša boloi abuti o boletše gore tšhelete ye o e berekelang ga e kgone go manager dinyakwa tša gago le go bona o kgonne go fitlhelela ditoro e ka se fitlhe wa rra number one o ka gare ga circle ye ba beileng mmago ka gare ga yona circle ya motlhako ye ba tšereng mmago ba mmea ka gare ga yona wa te tšea le wena o wa te tsentšha ka gare ga yona gopola gore jwala ga re boreke ka mogolo re boreka ka tšhentšhe number 2 o thabiša dira tša mmago o thabiša dira tša lapa la kokwago se ba nyakang go se bona go mmago e se motho a selo and then wena wa se phasiša jwala go ya ka mogo ba bolelang gore o bonwa ka gona ba tlo go gobatša goba wena o tlo gobatša motho gore a re ka nako tsohle mo wena o sepelang gona o tsamaya tseleng ya lehu le toronko because go so dithipa o ka se dumele gore motho mongwe a go gate snacks ka mogo o sa kwešišeng o ka se dumele gore o re o le kua jwaleng o ne le kgarebe o sa re o tshwa mantšu a mabedi motho a bitše kgarebela goba motho a emele kgarebela already go ra gore wena ge o šalle go tloga ka gae ya jwaleng go ra gore o dula o le ready for all ba tlo go tšhelela ga o tlo tseba rena o tšheletše ke mang ba tlo go bolaya ga o tlo tseba rena o bolaile ke mang bona ge o kgona go palela ke go tloga madileng o palele ke go fitla gae o bofeleletse o robala tseleng a go safe bophelo kapa ke re lefase ga la robala wa rra go ne le batho ba ba nyakang go bona batho ba sa phele batho ba tlhokofetse ene gopolang ke nyaka go no le botja le le ka moka le bana ba mmeo mma go lena ba mokwisitše botlhoko le mmona ra e sa le yena and then go šetše lena gore le kgoneng go uplifta motlhako wa gage bosokodi ba gage dilo ka moka ga tšona tše e leng gore o thaono ka tšona le yena go njwa le molaleng gona šetše a tshepetše go lena le bana ba gage gore o mongwe wa bana ba ka mohlho mongwe o tla ntšha ka gare ga tebetebe ya mohlako ye ke leng ka gare ga yona ge le swanetše le focus mo bophelong o re go o bereka o tšee mogolo o berekiše gabotse o tšee tšhentšhe o reke jwala and then wena o kauniša go nesa mmeleko ye e surroundileng bophelo ba geno ka moka ga bona ka go nonwa go fetša o rumile batho go ne batho ba bangwe wa rra kore ke nyaka go no go botša nnete go ne batho ba bangwe mo bophelong ba bolaile batho go ne batho ba bangwe ba hlabile batho ka dithipa ba ba loile ba ba feteleditše batho bao go ne nako nngwe motho madi a gage a no bela gore o ka re nka betha motho nka ntšha motho madi nka bolaya motho and then o tletle o e ba mo tseleng ya motho a belang ke madi ka nako yewe tipotšiše gore go nwa le ge mmago a go baditše ke makhu a batswadi ba gaga go baditše ke lekhu la ngwanabo la gago le ya go mmea mo kae o a buta bana ba
ka moka ga bona go era gore o swantse o acte jwale ka papa a bona ka moka, and then diphoso tša gago di tlo fetsa di dia gore ba se ke ba go hlompha bana ba, ka baka la gore le wena bophelo ba gago bo tletse ka diphoso tše e leng gore di tseba ke mang le mang. Ga wa swanela go ba abutiwa go palela ke go kgalema bana ge ba etswa tseleng, mara o tlo go palelwa ka baka la gore ge o ba kgalema le bona ba tlo go botsa re go a swana le wena eng o dia jwang, and then wa fetša o bona o ka reng ba go telela. Ge mma bolela wa fetša o bona o ka reng o emelela bana ba ki, then wena o go gapela ko ntle. Ke duma o ka reng go tloga le kgono o ka rwala maikarabelo a go ba hlogo ya lapa le, and then o be mohlala o bolae ke pelo wa gore mmago a ka se dule ka gagabo ka age wena o leng mo go yona. Maikarabelo a gago ke ya go bona gore mmago o ba safe, bana ba geno ba safe, then ge wena o robala tseleng then ba šireleditše ke mang bona wa re ka se re o dira ke jwala, mara batho ba ba feteletša wa rra kore ko gotle ko go botše nnete, ene ba tlo go feteletša gore o kry-e kore ge o enwa kene e one kapa dampi e one o kry-e o ka re o nwele 24 ka moka, ba tlo go feteletša go jwale o robetše mo tseleng ke bošego. Go a diragala gore mohlomong ka mo bo o swere cooler box ka mo o swere biri e butsweng, ge o phaphama already o mongwe wa jwala o tlo no topa wanwa ga o tse gore mola go fetile bomang ba fetile ba dia eng. So nna ke no go kgopela ke le ka kapa gore rwala maikarabelo wa rra o be mohlala o mo botse go bana ba geno gore o tlo go kgone go ba le matla a go ba kgalema ge ba etswa tseleng ba dira diphoso. Go jwale ke banyana batho ba ke ba setsana e se kgale ba ba matla batho ma go swara ke di-adolescente ba tliša di-boyfriend ka gae ba ema tseleng mo di-gating le di-boyfriend ba ema kgole le di-boyfriend, then o tlo kgona go ba kgalema jwang. So ke a go kgopela ngwanešo le ka matla go ba a buti o leka ka matla go ba go acta jwale ka tata go batho ba o ba lead through, o ba rute gore le bona ge modimo e tla go ba araba ba kry-a dipereko ba tsebe gore mo diperekong ke tša go ntšha mohlako ka gae. A kere re ka se go sole ra re he nkane o nwele jwala o dia jwang, and re ka se tšee baloi ra ba apeša ditlhora ra re ba khona ba jwang kapa jwang, mara e lwa ntwa o be le šole la go ntšha mmago ka gare ga tebetebe ya mohlako ya leng ka gare ga yona. Sa mathomo mmago a go kgonagale gore e ka tsoga ya ba mošala lapeng la mmage, gore a gore swantse a feleletse a etswa. Bana ba mmage ge ba etla ka kua kapa ditlogolo tše dingwe jwale ka lena ge di tla ka mola ba dira ntlo e leng gore lena ga le kwane le yona, gape swantse le ba kgaleme ge le ba kgalema ba tlo lefa mantšu a seng gabotse gore a se ka ga bolena ka mo le rena ke ka ga koko a rena napile le thomile go diang le thomile go ba mana ba seng sa lena mola e le gore bana ba motho ba bommane ba bommamogolo bo motswala ke gore ba swarane gabotse and then ba hlomphane go avoida dilo tšewe e ba monna bafo o ngwana mošimane o le iwane go ka diragala gore tsona setene se o reng o tlo senyakela mmago o ka no ba le mahlatse kgaetšedi tša gago tša no tšwa ka pela dintšha ke manyalo wa ba bona gore a go sa le botlhokwa ba gore o ye go nyaka setene se e leng sa gago. Rwala maikarabelo morwa rre ke a go kgopela ke a leboga moroka ke tsebe go ne le se o ratang go se rola pele mohlomongwe re ka tsentšha ba bangwe. No ke nagana gore ya bona e clear e no nyaka gore ba khwetse ditaelo go ba berekelwe go na ye nngwe le nyakang go bolela ka yona. Ke be ke na le polelo ka tsesi mo sesi o ile a re ka ngwago mongwe nka re na sa tsena sekolo ge a tsoga a na le nthe thapa iletse a e beile mowa e bona a na le mosihlu mo o montsho
ke fa ke sa tsebe gore e tlogile ntwele nyaka re tle re mo lebelela kere ya o mo lo mongwe re tlo mo lebelela mo go lena re bone gore re ka khwetša eng ene a ka morago ga gore ga tšeo re di khwetšang a khwetše ditaelwa kere ya re tlo le thuša koko ya le re emele ka mola pele ne thank you ya re a leboga motheletši ya jale go tlo tsena ba bangwe ba e leng gore le bona re tlo kwa tšeo di batlišitše go fa se re mešo o re sello sa tšhiwana ga se wele fase a theoga a tsasia ga ke go tshepe o le mmenemene o le tsipa ga ke go tshepe khudu ka moroma go rae go botša babedi gore ei kakapa o a tešwela kakapa o a go laba a ga fitla ko a tepolelela a go mega gone molato motheletši wa motse community ya radio gona fa le go 96.3 FM Culture Spears a ke khuduntwe a gone molato a re a leboga ka sona sebopego se motheletši wa motse community radio re dutše fela metsotsong e lesomeseswai go ikela go ere a ya lesomete ke gore 18 minutes before the hour 11 o'clock la no go sa le no go la pitšeng tše kgolo karolwana ke ya tharollo ya mathata re a leboga moroka balli ba rena ba lapa la bobediši ba o ngwanešo o ka no ba tamiša ke moka a re ba fetsa maišo ya ka mo diphapošeng kgašo ke moka batle ba re fegolele se borala ka moraga gore ba tetsebiše prof ya a ke go leboga malome ka kapa phefo e bethang ka montle go a tonya ka montle ka ya ke tsebo re go potšiwang hei a ke dumediše balli ba rena ba bobedi re a le dumediša batswadi ba ka tlhompho re a le amogela ke gona dipitšeng tše kgolo ka fa ke gona ka radio motse ke gona re tlilong go kwa mathata a lena ra nyakela tharollo wa letamišang ke moremi wa la letamišang ke malome ka kapa ka fale malome ka kapa ba fe melao ya radio ba kgone go tseba gore melao ya radio e sepela jwang re a leboga prof re a leboga bana bešo difounu di beng silent batswadi ka fawe sa bobedi ga re bitše maina a dingaka le dikereke baporofeta ka maina mo moyeng e no ba ngaka tsoko moporofeta tsoko kereke tsoko ga re bitše baagišane ba rena ka maina se sengwe gape polelo ba gešo re a išireletša ra e apeša gore e seke ya kwagala e lomela kua gae gone mantšu a mangwe ge a ka kwagala mo moyeng mo e tla ba molato o mongwe o mogolo kudu mo e leng gore re tla šala le ditaba jale a re no hlomphang polelo ba gešo re apešeng ke moka gore re tle re kgoneng a go kwana letsebe ya motheletši kua gae sa mafelelo a wa lena le ba babedi a gone gore le ka tsenana ka ganong enne e no ba gone gore ge o mongwe mohlomongwe a sa e bja gabotse o mongwe o tla mo gopotša kapa o mongwe a tšwela pele ka tše e leng gore o mongwe ga a di bolela re a leboga batswadi le ka titsebiša mo gore na re ne le bomang ka mo ba tšwa kae ke moka re tle re kgoneng go tsena ditabeng nna ke Stefina Tsinangwe ke tswa ke le magana go bušwa re a leboga mmago rena nna ke nna morwa Karabo Tsinangwe ke Matsonga ke Batswana ke Batswana o right a wa re a leboga mmago rena re a le amogela ka mo pitšeng tše kgolo ba gešo ebile a re no le netefaletšang go nore go fitlheng ga lena mo kapa go naganeng go tla ga lena moki ke gona go thoma go fokotša mathata
se sengwe gape ke gore ngwana wa sa lleng ba gešo o hwela tharing mathata ge re sa lwe le wona a golla ka letšatši a golela godimo go fihla mo e leng gore ge a swere motswadi a feleletša a etla baneng go tloga baneng a ya ditlogolong jalo jwale le fitlhile plekeng ya maleba. Se sengwe se ke nyakang go le kgothaletsa go sona ke gore ge moleko o go swere o go laola o go tima le kgopolo ya go nyaka thuso, mara go ka be wa bona o emeletše o ile one step forward, no go ra gore moleko o thomile go felela ke maatla, gomme go no hloka fela gore batho ba go swana le bo ngaka Morebe ba fihle ba tle ba blaster gore maphelo a kgone go tswela pele. Mmagorena re tlo thoma ka lena ka mo ka baka la gore lapa ke la lena, mathata ke a ga bolena, morwa o tla be a thieleditše ka tlhoafalo gore mo e leng gore mohlomongwe ga la tsena ga botse o tla tsena, mo e leng gore mohlomong ga la feta ga botse o tla le fetišetša yona, mo go tše le di lebetšeng o tla gata godimo ga tšona ka morago. Re a leboga le ka napelano tšwela pele la re solela tšona ka bokgwari. Nna ke tlile ka thuša gore ne ke dula le magogo kwa gae, kwa magogo a ba jwa ra mmiša mothong, motho a re botša re magogo ga a ba jwe, ga fa re mo tsamaiša go wena motho re mo tsamaiša ebile o fitlha bile go botse o tlhabegile ka lenyalo laka, a thoma a tlhabega ka lenyalo laka a tlhabega, ra thomela ka mo tšea kua Rustenburg, a botse re tswa re Rustenburg, ka mo tšea Rustenburg ka mo tiša mo magana go bušwa a dula le nna ntse a bajwa, ka malafiša ntse ke malafiša napile wa go apala go ngakeng re miše gona be re thekwa gape ra ko ngakeng ye nngwe go fela go pala jwalo, o fitlha ebile ka a tlhokofala, a se yo tlhokofala a ntse a dula a se fetse o tlhokofala, ebe a ba tlhokofala a le ka ngakong mo ne re dula gona, ebe go tla heshe motšea gona mo ne re dula gona a moiša Rustenburg. A se no moiša Rustenburg go tla butaka o mogolo a re o tlo tša morithi wa gagwe, ke tsere o tšere o re jwang ka bana ba leng kwa gae ba ra bošego ba robale ba mmona a ba robale bošego, a ke tše a butaka o tšere o re jwang a ke be ke sa tsebeng. Ka tla ka thokeng gaka ka 2024 re ra sola ke ntlo e swileng a re tse di thumile ke re dutše ka kwa morago a re tsena ka ntlong, ke ra kgatlhila ke kgabe ya mollo, ka bitša batho ba tima kgabe la mollo ela, ngetše molato ke eng ntlo e swile. Ya jalo bona ntho la be ke bona a shona ya direga. Abuti ke boletše le wena mosegare ka go botšiša potšišo nngwe ka re ge e le wena o hlalosang dilo ka moka mma o kae wa re no mma mo founung, mara ge re ka ba le yena o tla kgona, jwale ga ke kwe ya dipaka ga botse go ya ka mokgwa wena o dipakileng ka gona ka sebaka se e re ke tle ka mo wena ka mo nke o di thome ga botse go tloga mathomong o tle le tsona go swana le ka mokgwa o di adileng ka gona mola voice note mola o no tla le tsona o di ale ka mokgwa o di adileng ka bokgwari ka mokgwa o di adileng ka gona mola. Babogedi a butuso re ke flu wele re ra ska tla re go hlolela re thimulela wa kry jwa le shetse re swere ke ka baka le re modumeletseng gore a apare sethiba nko le molomo gore a ske a tla re fetetša ka mekhutlwana le ka tswela le ka di thoma ga botse a buti mma o di thomile mara ke khotsofale di thome fase o tle le tsona thobela. Taba tše di thomile ka 2019 before lenyalo la mama, mo e leng gore koko be le ngaka o ile go tla motho wa ntlwetšeng a tlile go kgopela thušo, o ile re ga fihla go koko a re yena o swere ke maoto kgopela sehlare sa maoto. O rile ga fetše o fiwa sehlare sa maoto ka mokgwa ile mabolela ka gona after koko go lwala, motho o ile a se tšea a se iša go batho ba berekišanang le bona
ba ile ba se bereka setlhare seo gore se bethe koko, ba ile ba se epela gating ya gage. Then koko ile bethwa ke stroke, o ile ishiwa sepetlele a boa gapa ishiwa dingakeng, at least nyana o ile ba kaonenyana. Ke mo mama ileng a thoma gona a lokiša taba tša lenyalo. Then after lenyalo la mama 2019 ga e fela, cause mama o nyetše around bo October November. Then ke mo koko ileng a thoma gape go lwala gape mara e se stroke nako e be e le gore o lla ka ditše different, ge se tsebe ke hlogo, ge se hlogo ke maoto. Then wa tla ngwana bo mamane ke mamane ne mamogolo. Then a re since yena a ba hlokometse koko a lwala yena o la pele, a re ge mama ka setle go hlokomela koko o tlo mo kry-a bodile. Then ke ge mama a tloga magana go bušwa ya Rustenburg ya go hlokomela koko. Then a bona gore still ba sa lwa le mama le koko gona mo ba timana dijo, mama tšwela pele a reka dijo, mara still go sampa go hlakahlakana. Mama a bona gore a se black and right go hlokomela motho a lwalang mo plekeng ya Rafoso. Ke ga tlo mbitša ke tla go lata koko Rustenburg re tsamaya le bona re boa mo gae. At least nyana re le re fihla mo gae ra motloša ra miša ngakeng ya Sekgowa, ke mo ileng a kry-a thušo nyana, a ba kaone a ba motho a phela. Ya fihla 2020 yeah, I think 2021, because 2022 yela o feditše a zamazama. 2021 ke mo ileng gore boletše bile ba thomane bile ba thoma gape boletše bona entše a tsamaišiwa ngaka ya Sekgowa. Ra bona gore no man, since o ka re a gona tsela ka tabeng tša Sekgowa, e re no zama tša Sotho. Then ga re fihla tabeng tša Sotho, ba fihla ba re bona ba bone bothata ba bona ke badimo. Ra re bang koko e le ngaka, ba re no wa tseba keng, a re direng so, re nyaka kgogo tše pedi ya mosadi la monna, ba motlema ka thapo tše pedi ke keng la ditata ka dirore ba red and green ba mishanokeng. Still a gona tšwelopele, bošego ba lla mosegare ba o ka razang ka lwala. Then nna ga ke di bona e be ke re maybe ai man eno ba go tsofala ka mokgodi o leng ka gona, mara still a gona tšwelopele o re tswanga ke re tswanga ka ya Sekgowa le Sotho, a gona tšwelopele mo re leng gona. Ke mo e reng gore re dira shifta, bo mama ba ile ba shifta ba ngakeng e nngwe, ba ile ba re ga ba mothuša ke mo tsebe ileng ya kgomola gona le hlogo ya kgomola mo be ile 2022 around bo July. Ge hlogo ge kgomola le tsebe kgomola le matola a kgomola go feta 1 month ke ge ba latlo re latlhagela. Ke ka mokgwa mama ba ileng ka gona re ba le mo malome ba ile ba re ba fihla a re tsebe gore setlhare se ba se berekišeng ke se se right sa go tšea moya motho na ke tsore le re moya seriti yona eo a re tsebe setlhare sa se berekišeng se se right mara o berekišeng mosehla a ke tsore ba berekiša setlhare se se feng go tšea moya. Ke ga ba boela Rustenburg go ya go mmoloka. Then ka morago ga dipoloko ke ge re tsebe gore lebaka la gore re sa ba ra mmušetša gae after before re mmona gore go hlakahlakana re sa kgona go bona tsela go mothuša, lebaka la gore se ka ra mmušetša morago gore a hlokofalele ka motseng wa gage, ka baka la gore o tšhabetše gore o tla hlokofala motseng wa gage ba motlogela bola, yena ba mogetše go dula le morwedi ya gage, e phele matšetši a gage bofelelo a le ka re ga motse a morwedi ya gage. O file mama dipheko sala morutanyana, mara matšatšing a gage go moruta a moruta nako e tele ka gone ba lwala, endo tša morutileng a se dilo tše le gore mama a ka thuša batho ba bang ka tšona. And then ke ngwapa gape ke mo mathata a gona ileng a thoma wa hlakahlakana. Nna go ile wa tla bothata ba ID, ba ile bantšea ID then bampitša ba re senepe sa ka se bonala se gona. Then nna ka nagana maybe ke di-technical issues a wa re lokiša taba sefatlhego ke di-fingerprint a senkgale, ke a boela ke ya go tšea di-fingerprint senkgale ba mpotša ba re di-fingerprint ke tša motho o mongwe
sunde re nyake motho ga ba nyaka motho a exist a gona then ke mo ile gore at least be le ba phehlera ba dira tse ba di dirileng tsa di technology ke tse ba dirileng ba feletse ba ile go sitse taba ID mara tse re ngwaga le 2 months gore loke feditse matric ka moka ke sena ID mara at least ke ngwadile ke passage then ngwago latelang which is 2024 ke mo ile ngore lo dile ba wa se go fedisisa ke fetso tsamaya ke mo ngwana gore bana ba ithu o mwane wa ratang sekolo go fetisha nna ebile o ile ngala sekolo o mongwe la bere kwishisha o ile ngala sekolo then after go ngala sekolo ile ba thakela gadimo a ba fetile 3 months ba tsena sekolo na ba 2 months fela o less o ngala sekolo go mmotsisha la mathoma ga re mmotsisha gore wa e tloga tse sekolo o ile re yena sekolo sa leng go sona bo email a tsebe go diragala re maybe ke pressure tswela pele pusha re tlo go sha sekolo se sengwe go tla fele jangadile ka se mdireselo ngwana ga ganna ka se maraka le ka motse go maraka o hlagalwa ke kotsi stile go le mtswadi sentse re tswela pele o mo hlokomela ntse hlagalwa ke kotsi teno go tla tabeng ya bo ausi ke banna ba go dula ngwa fela hlakane e ba dintwa se ke se go mfaka e ke nana taba ke fela ona mo a wa re ka se felle mo wen o boletse ka taba ya go swaga ntlo la ka taba go bethaga le gadima thank you go ile go betha le gadima la gona le la betha o wa go rata sekolo after go betha ke le gadima I think le la o dibetse o ile di bala then a tsoga go feta 2 weeks after 2 weeks eo o ile go betha a ke tsebe re le gadima gape whatever a re tsebe re khositse ke mollo go o ile go ba le mollo ga banya ke shisha mpete o gole le cable la mollo ga re tene gole le mpete gore mollo o thomile ka iva nga re tsebe cause cable le gole le mollo nna mollo ka se thome le botong le sena selo se se ka thomang mollo wa gona then after mollo go stopiwa kamera go swele dilo ka moka ka kamera e 1 then after mollo la gadima la ba gape la betha gaufi le fridge nna ke motho le go lebala tse ke re lebetseng le tla ngopotsa gape ya mathata rena e tlo ba mantši mathata rena e tlo ba mantši according to a clip ye e rometsweng kana ge motho a romela voice note wa e thieletša go sa ikušiši wa e bušeletša go fihlela o kušiša ntlha ye e leng gore ka nnete batho ba sonela ko gore ba ka tla pitšeng tše kgolo ka mathata a bona dilo tše di nkgogileng šedi mo mathateng a lena ge ke be ke theeleditše ditaba tša lena kokwago o hlokofaletše lapeng la morwedi e le go mmago of which a se phoso bo malomeago ba tla ba motšea ga le kgotsofale gore ba ka be ba motšere ka tsela e right ke sa tlo nyaka gore motlho mongwe le gatagate godimo ga yona gore why le ne le kgopolo kapa pono ya gore motlho mongwe ba ka no ba se ba dia ntwe e right ya go tšea moya wa koko le boletse gore diaparo tša mohudi sa le gona ka lapeng la mama mola e le gore re a tseba gore ge motho a hlokofala go tshwana le mogekolo ga a hlokofaletše 2D ge heshe e tla go motšea and then go ba le koloi ya family ye laišang dilo tša mohu and then gore die gae e be mo e leng gore dilo tša mogekolo di ya go phatlalatšwa gona di ya go berekelwa gona le buile le boletse ka taba gore mogekolo e be e le ngaka and then ditaola yena ke no se tsebe gore ke yena kapa ke family ya bo mama ye e leng gore e tšere taola tša mogekolo ya di fa mama na potšišo ko gore ge ba tšea ditaola ba di fa mama na mama ke ngaka o thwasitše gona ge ba mofa ditaola gore na a direng ka tšona go ira gore ka lapeng la mama go ne diaparo tša mohu go ne ditaola tše e leng gore ke tša mogekolo
di be di swanetseng ke be di le lapeng la mokgekolo di ka lapeng la mama and mama ga se ngaka. Secondly, go bethile legadima ka mogae ntlo e swele, and then se sengwe ke go se tsamaye ga botse ga dilo mo maphelong jwale ka ge o hlalositse gore le dikgaije ditabeng tša manyalo ga di tsamaye ga botse ke dintwa fela ke duma go kwa gore go tlile jwang gore mama a fiwe ditaola mokgekolo a be le ntwela ya gore o swanetse a rute morwedi ya ge ditaola morwedi ya ge e se ngaka le botjana o mongwe mongwe a ka no e fetola. ga ke tsore ke setswana mara ba re diphekwa di dule fela ge mongwe wa tsona fetsa o tlhokofala sentse re go be le motho mongwe a tlo di berekišang. Okay, ke bolela maka ke ka mokgwa ba le tlhaloseditseng ka gona ana ka mokgwa ngwana ke tsebang ka gona gore ditaola ga di dule fela ge ngaka e tlhokofetse ditaola di swanetse di feleletse di fiwa o mongwe gore a di berekiša a tšwele pele ka tsona. Ya no moroka o tla e fetola eo ya moroka o tla e fetola ya ditaola and then le ya diaparo tša mohu gore diaparo tša mohu tše di leng ka lapeng la mama motlho mongwe go ya ka tsebo ya ka ke tše nkebeng ba ile ge ba di phatlalatša mama a tetopela tšona motlho mongwe khiba ya mokgekolo dieta jwalo mara ge e ka ba ke diaparo tše e leng gore ge mokgekolo a tlhokofala o tlhokofetse di le ka gae and then ga senke tšaya lapeng la mokgekolo sa le dinošala gona ka mogae then go ra re gore ntongwe ga e tsamaye ga botse moo. And then dilo tša mohu nto e swantšeng le tsebe ko gore di na le sefifi and then di tliša madi mabe ka gae ka gore ge e ka ba diaparo tša mmago go ra gore di sa le ka lapeng la gago ga se tše o di topileng ge ba šera diaparo tša mokgekolo kua go ra gore ga di a berekiwa ga di a gašiwa ga di a diagala selo di sa tshwereng di sa tshwere seriti sa mohu. A ke tsebe gore ke a rerešana moroka ka gore ditaba tša bona mola cliping mola di tloge di kwagala kudu motlho mongwe ba tšhogile a ba tlhalose ka mokgwa ba tlhalositšeng sa gona mola voice note mola e fela taba ya bona ke mathata a e leng gore ba itemogela ona ka gae ditaola šidiwe ntlo e ya swa magadima ke magadima bana ba no tlogela dikolo out of the blue. Alright, a ke go leboge malome ka kapa le bona ke ba leboge. Taba ya mathomo ke mokgekolo ba jwitse la ema le ena mafelelong go a tswa polelwa gore mokgekolo ga ba jwe mokgekolo a felletša robala kuku be ile ngaka kuku a beng a le ngaka kuku ba bereka bongaka ba gage kae Rustenburg ba le Rustenburg. Alright, dipheko tša kuku di kae di magana go bušwa. Alright, di tlile jwa magana go bušwa o tlile le tsona yena kuku ke mo ke botšišang gore kuku o ba bereka bongaka ba gage kae Rustenburg. then ga a šala tšea pheko tšela e tla le tsona mo magana go bušwa ba re o tlo dirang le tsona ga chifta le do ja ma na tsamaya gona na tsamaya le tsona ditaola tše le dihlare tša go alafa batho goba ba tsamaya le ditaola na tsamaya ka ditaola fela a kere ge motho a bereka bongaka o bo berekela ka ntompeng ya gage mo go bang le dihlare tša gore ge batho ba e tla ba phekole then a ba fe dihlare tša go alafa jwale so yena ba re ga tsamaya a ya tsamaya e tla le tsona a e tla kwa go nna e tla le tsona a wela morago wela ka tsona morago and then ga a fihla mo ke o be a di berekiša mo wena o be a no kgotsofatša ke ge di le mo kgauswi le yena na sa di berekiše alright mama botšišeletša fo ke tlo le tlhalosetše
wena ba re o rutilwe dilo tše e leng gore o ka se thuše motho ka tsona koko go rutile dilo tše e leng gore o ka se kgone go thuša motho ka tsona ke dilo tša mokhutamang go bala dipheko so gore pheko ke eng e ke eng dinyana tša mokhuto gore at least nyana sehlarenyana seo se rena re hlapang ka sona otho gore ke a tseba dipolelo ke tše dintši tše rena be re hlapišwa ka tsona ba re botse gore se leina at least ke eng o ke sa go se kry-a se sampe se le mobung ke se se jwang dinyana tše simple tšeo okay dipheko di dula mo go neng tompa gona dipheko mama di dula ga gabo tsona ene dipheko ga di sheriwe ene dipheko a di dule lapeng la morodi di tlotla lapeng la morodi ge setlogolo se ka swara ke koko a re ke kgopela gore o ye go topa pheko ka gare ga dipheko tšaka ke mo dipheko tšela re yang go topa e tee ra itliša ka gae ya tsoša dipheko tša setlogolo o ka se berekiše pheko tša mamago di tlo go bakela mathata gobane mamago a šomiše pheko tša mmage o šomiša pheko tša bagolo ba gabo medimo ya gabo ge wena o ne le medimo wa gago swanetše o nyake pheko tša modimo wa gago gore ke tše dife and then ge o ne le badimo o swanetše o badimo ba gago ba go botse gore o ye go phethela nneo ya gago ka e buang ya mohutamang ge re ka tšea dipheko tšela tša koko ra re wena o di berekiše o tlo ba le bothata gobane o berekiša pheko tše di nang le leswiswi ene tše e seng tša go swanela gore dilo tša lena di loke tšeang pheko tše le di bušetša gabo tsona ga geno lapeng la mmago then ge le fihla kua le nyake pudi ya tshadi le dihlatswe ge e le gore le batswana le berekiša nkunya kang nkua segagabo le na le dihlatswe re ya ka gore ka setšo sa segagabo re na re berekiša eng phoofolo kudu dilo tša sedimo re pheta kang bangwe ba pheta ka nku bangwe ba pheta ka pudi ge o ka tšea pheko tšela tša koko di le mola wa di berekiša di le ka gare ga leswisi gopola gore a lahlatswa ntompa koko a lahlatswa dipheko di lapeng la gago ge ngwana o mongwe wa ka kua ga koko wa bana benwe ba ka re o swere go nyakega pheko tša koko o di tšea kae pheko tša koko tša mamago ke tša batho wena o nno šuka se dikgono gadi o ka di šireletša ge ba kare ba lega ba dinyake mo gongwe ba tsena kereke tše di rileng goba ba tumelong tše di rileng then ke mo wena o ka di šireletšang fela ge ba kare ngwana wa e hloka then wa di tšea wa di batametša ka gore gonne lo swere dipheko o go rutile koko gore ye e bolelaeng mara o ka sepheko le batho gobane le batho ba magana go bušwa ba tla makala gore o ngaka ya mohutamang o se o thwasitše kae aiba mmago motho o kgona go ruta motho bongaka ge ba sepediša dilo ka tshepedišo ya nnete nka se ye go ruta ngwana wa ka wa lekgarebe bongaka ga gage ga swantše gore a thwase santše a tle gaka a thwase ke mogoroši ke tsebe gore ke ngaka dihlare tše di leng kua tša koko diaparo tša koko a di buele morago ga koko then ge e le gore wena go ne le badimo ba ba go tshwenyang o hlame ditaola tša gago go ya ka medimo wa gago ka mokgwa e nyakang o ka se thwasetše mamago a go kgonagala di tlo go tshwenya pheko tšena beng ba e leng gore koko o sa tlo ba swara ba sa etla mokgekolo o rile ga robala go laetse ya reng ka taba ditaola tšena o nte tša re ke tšaka o go retse soma o be a sa go botse nnete ene o be a go lahla go na le polelo nngwe ba re lentso la mohu le a tshelwa go ne polelo nngwe e re lentso la mohu a le tshelwe ge mohu ka bo yena a re diriša diphoso re a le tshela lentso la gage go njwa le lebelela mmago go file ditaola ga geno le ba bakae go bana ba mmago
šetse ka 2 re 3 gone one le 3 ee ba le ba bang bona o ba betseng ga ba fa selo wa bona gore ke phoso gore mamago a bele wena o noši a se ka bela bana ba bangwe ene ke phoso gore mmago a be ditaola a re di abe di pala mosadi le monna ba le ka gare ga divorce re ka shara tše ka moka seng ditaola ge monna le mosadi ba hlalana ke le ngaka ke le so ba ka tšea ntongwe lengwe ya ka mara seng ditaola seng dihlare re shara tše di leng gona ka moka ntle le gore ba tsene ka molantumpe gobane dilo tše la se tšaka mmago go šeriša o go file dilo tše e seng tša gage ene di tlo go bakela bothata a gone gore nna nka tšea bongaka ba tate a gone gore nna nka tšea bongaka ba mme kudu ebile o ke phetšeng le yena ke mo okileng ke mo fepileng ke ra ke mo okileng ka montšha ka gare ga bolwetši a kgonagale ya ditaola ke a e gana ene ke e gana ka tsebo gobane taola mama e so batho ba bantši ba hloka tsebo kudu ge re tla tabeng ya ditaola mama ke ditaola tše e leng gore di tšwa go diphoofolo tše di kgethilweng ene ngwana ga a thwase bongaka ka ga gabo bosenke boiba gona re ya go thwasa bongaka ka ge ka gabo rena bo ile ba ba gona re tsoša bongaka ba botate mogolo le bo koko wa rena re ya botsoša ka ge bona ba robetše rena re phelang re tlo botsoša re sepela ka tshepedišo ya bakgalabe le bakgekolo bale mama go le lekgonong ke ba sa phela ge e le gore le kgale o ne badimo o bo tlo no ya go thwasa pheko tša mmago di le gona ene mmago a berekiša tša gage wena wa berekiša tša gago so ka mantšu a mangwe lentšu la mamago o le tshele a se lona a ke dumelelane le lona le tlo go bakela bothata ngwana wa ntšhwelang wa abuti ka mo ke yena a ka tlang a swara ke koko ngwana wa abuti setlogolo se se tlo fitlhang koko a šitše a robetše gopola gore bongaka mama o belegwa le bona o boswere o ka se befe ke motho e leng gore go tlišitše mo lefaseng gobane wena o belegwa le nneo ya gago ye e tšwang medimong ya geno o ka se bofe ke mmago a kgonagala nke ba re ngwanaka wena hlokomela merwalo ye then ge go fitlhile nako o tlatle o itšea le re koko ba jwa a dirang o ba jwa bethile ke stroke o ba jwa sa bolele o ba jwa koko mo gongwe koko mmele wa gage o no fela hlatša e ba le letšhollo be go diregang ka koko na tshwenya ke ditsebe a re bolwetši ba wa mo ditsebeng se tsebe ke hlogo se hlogo ka maoto okay motso wa mo o dulang gona mo ke magana go bušo ke gama fana gona ke nkosi alright dipheko tša mmago di ga nkosi ge ba ka re ngwana o mongwe o swanetše go tla go topa taola ka mola tla di tšee ka kua ga nkosi e le tša mmago e le ngwana wama e ka no ba setlogolo sa bana ba le ba bang ba koko ba tlhokofetšeng magonna molao wa ditaola di dula ga gabo tšona taola tša ka mohlang ke robala di dula ka gae ka lapeng laka bana ba e leng gore ba gona ke robala ba le gona nka se ba fe bongaka ke tlo fa bana ba ditlogolo le ditlogolo khukhu ba ba sa tlong go belegwa and then ge ke fa ngwana bongaka ke ra ye go tšea mokotla ditaola ka moka o topa pheko e teng a ya go tsoša pheko tša gage di a kgona go bereka gobane motho ga a sware ngwana o motee mo kgorong
so pheko tsela di ntšhega nkosi di tlo riela ba nkosi bothata ka gore le go ditlhatso ka se ditlhatso tse ka kua ga gago go na le maele a mangwe batswadi ba rena ba re fa dilo ka go rata le gore tshepa fela re tshwanetse re gopole gore a na se mme a mphang tsona se ka se ndirele bothata go sa sanang go tshwana le gone re gomiwa le mama go ane gore tsa mo tšea lešaka ka moka ngwanaka ke go file lona ga gage go sene le kgomo le e teng onkwešiše phoso ya mama gago ke gore o abile dilo tše di seng a seng a swanela go di aba ene phoso ya mama ke gore o ba tletla le ditaola le mo go sa nyakegeng that's why le be le re leile la tsamaya ba re bothata ke sedimo nkebe ba se nyakišiše gabotse sedimo sebe ba tlo le botša ba re no problem ya mokgekolo ke gore o tsamaya le ditaola o tsamaya tsena ka tsona bona mokgekolo ga e ya go alafa ba riang mo ba alafa mo gankosi ba dirang na sa re selo ka tsona go tlile jwang gore wena le yena le rutane ditaola mama ana re ruta fela jwang like go be go tlile jwang so ka re taola a re no ruta motho mo lo mo abuti maybe mama ya mo imela go be go tlile jwang gore koko a rute mama ditaola e tlo ba long story ba a di itle re nyaka tsona long story tseo a di itle ke rile re latlhegelwa ka o sa rena monyana so rile ga re fetša re latlhegelwa ka o sa rena monyana o ile wa kry-iwa gore be ba mmerekile so ke mo koko ileng a thoma gona a tsentšha matsogo gona gore thuša gore ba se ka ba re tšaka moka cause o mongwe wa nnatela le yena da ba mmerekile gore a latele se se a rena ande be ile ngwana monyana ke mo koko ileng a stopa yona nteo ke mo ileng a thoma gona a thuša ka gae so ba re gantšhi ga e tla ka dipheko ka gae a tlile o checka gore dilo di sampe di tsamaya ga botsenang ka mokgo nna ke tsebang ka gona alright koko ba checka le go le hlokomela ka ditaola kere gore dilo di sepela ga botse na ntwe nna ke nyakang go le botsa ke gore koko ne bana ba bangwe ba dumetše mama gore koko go file pheko tše o sure a dirile wena o se wa ka o mogolo o diatla a mmotsa gore pheko tše ke tšaka wena bokwa go file tša gage alright ge ba re dipheko tše ke tša gago kokwa go mmago o go fa tšona kore a usaka o swere tša koko sebela ga mme okay ee kokwa go le yena ba se ne ntomba ne se ana se na ntomba le ena ga botse bakgekolo ba bongaka bo ba tšo botšea kae mama go tswa go thwasa kae mama mama a thaso jwale ditaola o di tšere kae mo ke sa tsebe gore na o di tšaka ana ke gola a na le tsona nna ke gola moroka wa rra nkompotše mo ke nagana gore mmago motse ba bokaone ebile o godile o motse ba bokaone ne go tloga mola koko a beng a sa phela go fitla mo a tlhokofetseng gona le go tloga mo a tlhokofetseng gona go ya go tla keno mo bophelong mmago e sa le motho o mowane like e sa le motho wa nako ela koko a sa phela le go nwa le ge koko a tša tlhokofetse goba go ne le mo a fetogileng gona go ne le mo e leng gore a le bone gabotse goba le bona gabotse ga le ro fetogela la raka ke no ra gore mmago ka mogo wena o mo tsebang e sa le mmago yena wa yena ola o godileng o mmona o mo tseba koko a sa phela le ge koko a tlhokofetse okay because la tseba
Koko ke ngaka o ne ditaola ngwana ga ga tsebe gore mmage o thwasitse kae o tsere kae ditaola ke ntwa mathomo ya go makatša. Number 2, ngaka ye nngwe le ye nngwe ke tloga ke dumela gore e tseba tsamaišo ya bongaka gore ge ngaka ye nngwe e robetše dilo tša bongaka go diragalang ka tšona. Mokgekolo mmago Koko o be a ne ditaola a se ne ntomba, and then ga a robala tša ditaola a di fa sesiao, and then morwedi ya ge e leng mmago mama le yena o be a ne le ditaola a go tsebagale gore o thwasitše kae ditaola o di tšere kae, le yena ga a robala a di fao. Gape tšatši le magekolo ba batla lefa dilo tša go loya le se awe, ba tla le apeša boloi le se awe gore batho motho o go fa kotsi wa tšea kotsi wa e bea ka lapeng la gago, and then ya go hlolela mathata. Wa tseba bothata ke malome ka kapa batho ba bantši ba ne go kgatla ke ge ba re tšhupe ga e thwase ka lebaka la go hloka tsebo ya bongaka ba bakgalabe ba e beng e le ditšhupe kua moragong. Ge ke fela ke dula le tate ka kua gae a ntlhalosetša ka tshepedišo ya bakgalabe ba kua morago mabapi le tabeng ya bongaka tšhupe. Ditšhupe tše dintšhi di rutilwe bongaka ene di ruta bongaka ke bagwera gobane bagalabe ba kgale ba kgona no tšea paesekela tsamaye a ye go tšea 6 months a le ko a ne le mogwera ge ba hlama ditaola ka ge tate mogolo wa ge a moretše gore tsamaya o hlame ditaola tša gore ga a boa a thile mokotla a ditaola a tsena le ona mola kgorong a fihla go passage. O be a ile go rutwa bongaka dilo tše dingwe mmago nna gore go be le bošaedi ka gare ga ditaola tša go swana le tše le ditšereng ke lebaka la go hloka tsebo. A ke gane dithwaso tša matšetši a bontšhi di ne le bošaedi fela bošaedi bo dira ke batho gobane batho ba ge ba tsena dithwasong ba botswa molao bona ba tshela molao e swana le dikolo ngwana wa sekolong a fihla sekolong a botswa molao a tshela molao and then a se rietša nnete. Jwale bona mamago ge e lo re a thwasa o tlo e hloka tsebo ka tše dingwe tša badimo lebaka ile le thwasong a re ele go tuthuta dipheko le ditlhare goba le go bina fela re ya le go ruta batho gore ge go ka ba le phošo e so ka gae dilo tše re di bereka ka mokgwa wa gore go ya ka nna ka tsebo ye ke bileng le yona go mengwaga e 16 ka moka ke le ngaka ke tseba e le gore motho a ka se sware ke mmage goba mmage a ka se mo fe ditaola tša gage. Ditaola a se tšaka ke tša medimo yaka ene nka se tšea ditaola tšaka ka di fa ngwana ka tiisetso ka re swara ko go file bongaka bo ko go file o tšee le taola tše ko go file goba ka re tšego ngwana ka tšea ko go file tsamaya le wena o ye go alafa batho bongaka ga bo sepele jwalo ma ene bongaka ba go se thaswetše bo ne bokotsi ka lebaka la gore o ka se be le thuto ya go felelela. Ke ne 16 years ke le ngaka ke ne kwešišo ya gore badimo ba kgona gore tšatši le lengwe batle ba go botše ba re ya kua sekgweng o ya pasa gore a gone modimo a ka tlang go wena mehle batho ba le ke bakgalabe ba tseba nto ba e nyakang ene ba tseba nto e right le wrong ba ka se tle go wena ba go botša re ye ke hlonya e bereka so go sasa ba e batla go wena ba re ke sekanama se bereka so go sasa ba re ye ke taola e re makolela e reng no go na le batho ba ba santše ba be ba hlahli mo go wena bongaka
ke ba badimo ba gago ngaka ye go thwasišang ke mohlahli le go sepediša tše badimo ba gago ba di nyakang mo go wena gomme motho a thwasa a fetša a ya go tšea bongaka bola ba badimo ba gage a bo tšwetša pele gobane ka gare ga bongaka go nyakega maele ka gare ga bongaka go nyakega tsebo ka gare ga bongaka go nyakega tlhatlho ya gore ge go riagetše dilo tše di seo tlo dirang mmago o dirile phoso go go fa ditaola o kwa go rile diphoso gore a tšea dipheko a di fa sesiago a na ka lapeng la bakgekolo ba ditaola wa e di gana go dula go ntse le wena ba go file ditaola ke mamago o ngaka why o swere dipheko se ngaka ka gore motho a swarang dipheko ke ngaka goba ke ngwana mafello wa lesogana wa šetšeng le dipheko tša mmage a reng di dutše ka mola ke motlhokomedi wa dithoto ya mme gona pheko tšela wena ge o ka robala bana ba ba direng ka tšona ka gore wena o di file ke mmago and a o tsebe gore mmago o di tšere kae a o tsebe gore pheko tše mmago o di tšere kae go na le dipheko tše dingwe di latlhiwa kua dinokeng di latlha ke batho ba go seleka wena wa kitima wa kua nokeng o kuka mokotlo ka mokana ga ona o tse gore wa e motho o latlhile o tla le ona gore ke o file ke badimo fihla ka mo gae mokotlo o fetša batho taola mama e kotsi kudu gobane taola e nyaka motho a e tsebang go na le nna teng gore batho a kere a ba ne kwešišo goba kere a ba ne tsebo ka tsela ya leeto la thwaso that's why batho ba bantši ba tšetšeng a bolekgono ba sa kwešiše thwaso ka lebaka la gore dithwasong tše dintšhi go ne bošaedi fela ga se batho ka moka ba dirang bošaedi di swana le sekolo thwaso e swana le sekolo ngwana re kgona go tsena tlase e tee ka gare ga tlase e tee go ba le ba ba phasang le ba ba feilang ene ge ba bang ba feila re blame sekolo re blame bona mara ka lebaka la gore ka gare ga thwaso ge go ka feila ngwana o motee re blame ngaka a na ka nako e ba ba rutiwa o be a dirang gobana go kgona le rena le wena re roba le kamore e tee re thwase thwaso e tee nna ke tswelelele wena go sasa ke tle go kry-e kua o enwa boala o re dilo tša gago a di loke a gone ngaka e ka go tswalelang badimo ba geno e ka sebe bana mo ba ka tswalelang ke ngaka taba ya kuku ye le mmage a dirile phoso mmago be le ngaka o ba thwasitše gana ke tsebe le nna santse re enyake di tla tshwenya ba gonjwa le ge abuti a ka re ke letse ke ne le kuku gore ke ye go tšea merwalo wa gage wa go e tšea kae ga se siago ge e le gore go bualo gona mama go file dipheko epa dihlare o di bie ka kua gago di tswang ka sa di tsebe wa e bona gore ke mo ke reng go tlo ba di tsebe nna so dipheko tšela di tlo go bakela bothata mama di bušetše ka kuku o botše mma gore mma ditaola tša gago šedi ke dilotile ke di bušitše and then ge go ne tša gago di tlatla nkwešiša ke a kwešiša gore kuku le thušitše ka dilo tše ntši fela ge go kabe gwa tsoga ngwana o motee ka kua ga ya re kuku re ke tle ke tšee ditaola tša gage go tsoga nto ene o gopole gore moroka a kere bana ba mma ba tseba e le gore kokwa bona o di file mma bona and then ge mma a ka robala number 1 bona ba tlo dirang bono di tšea ba di beya and then ge go katle go atla o mongwe wa bana ba mma mogolo wa bona kapa wa ditlogolo khukhu tša mma mogolo wa bona ba botša ba khibare ba re ka gare ga taola tša koko ke tle ke tope taola e 1 gore tšepedi go ne possibility re ba ba ka no se dumele ka baka la gore ke tša mma bona o di file ke koko a bona ene mola e le gore ditaola ga di fanwe o ka se no tša ditaola wa di fa motho wa re koko file that is why a butile to tetemogela mathata ka kua gae a mantši because ditaola ka botsona go ra gore
ditaola di na le that's why o pentse o ekwa ba re di a hlatswiwa sefifi go ra gore ditaola tšela ka mona lapeng la gago di tliša leswiswi le la neng le neng go ne diaparo tša mokgekolo tše di seng tša gašiwa tše e leng gore o be a di apara mohlomongtše dintši a tšona o tlhokofetse a be a šetša ile a di apara le senke le dihlatswa ke sefifi ntho eo dilo tša mohu that is why o bona ge go ka ba le lehu ba boloka mokibelo sontaga fore go hlatswiwa dikobo go hlatswiwa diaparo tša anegwa tša tlalaterata because re leka go hafola leswiswi la lehu ka mo gae now wena o swere diaparo tša mokgekolo o swere ditaola dilo tše e le tše pedi ka bo tšona di-dangerous gore di ka no ba ka ga ebile tša ba mo di sa swanelang gona ande go ntlwelele ka no o bona o kare go ne le mo le tlabegang gona mang dilo a di tsamaye gabotse magadimašia wa no betha bana ba no decide go no re bona ba nyake go ya sekolong a buti ga nya ka pasa o ile bona ba re senepe sa pasa a sa tšwa gabotse tsamaya o nyaka o dia se sengwe ka mongwana sontše a tšwele pele ka dithuto dinepe di agana dipasa sontše ditšwe ga a gatiša menwana ba re menwana a ya tšwa gabotse jikijiki menwana o e shera le mammang lapa la gago mama a le right and le ka sukule le bile right as long as dilo tšela tša mokgekolo di sa le ka kua lapeng la gago sontše di boele morago and then le diaparo tšela di leng ka mola tša mohu di boele morago di e ga koko di e go ba ga koko because diaparo tša mohu a re no re ge mohu a fetša go bolokwa ra no tšea ra apara di gašiwa ka taelo di gašiwa ka dilo tša go ntšha sefifi mola and then o mongwe a topa khibanyana o mongwe a topa dieta o mongwe a topa masokisi o mongwe a topa skipa o mongwe a topa roko o mongwe a topa skete ke ka mokgo di berekang ka gona diaparo tša mohu so lapa la gago le ka gare ga monyama nyama so le tloga le tlhoka tlhatlho ye e tseneletšeng kudu mara moroka o gona o a tseba gore ditaola ge di dutše mo polekeng ye e seng ya maleba di swanetše di diriwe jwang ditaola di bušetšwa jwang morago ande batho ba itsebe ntwe moroka bakgekolo ba seke ba no go fa nto nngwe le nngwe wa re ke lerato ya ene mama o feitše go botšiša koko gore go ka robala ke direng ka taola ana ke lebetse go motšiša dikotsi ene gona mogalabe wa mama ena ga bona mama fela a tšholola dipheko ka kua o re ke tšamang manga tšhola dipheko a ke re tšhola dipheko tšeo mama nka di tšhola a ke di tšhola sensa di bea sensa di a tlhokofala be ke di tša ke di ka mo bekeng ya ga di diaparo tša gage jwale be le rutana ka e ditaola a sa phela le ra le gantše a phela be le di tšholola mola le rutana o kry-a fetse gore thuša a botse ditaola tse na di tšholola ga a re thuša fela wa kwešiša ga a re thuša gabotse mo mama o swereng ya mamago ke swere diaparo ditaola fela e di tsere mona mara wa tseba gore ka lehu ge motho a fetse robala se sengwe le se sengwe se e leng sa moko ene di ara re diaparo tša gage re se ra di tšea ra di ša kwa gae re di tlogele gona mo diapare ke mammo a re diapare ke bana ba baka mmago o tlo go balaiša ka bageng a ke go botse maaka mama o ra re gonjwa le rena re be le motswadi a se ka re fa selo dilo ka moka di tšea a di fe sesi ya rena ke nagana gore kwatisitše ke bale kwa nagana ke le morago ke founela ngwana ga go bobedi ke mmotsa kere o tlo kry-a mmago a bodile wena go le papa o tlo re le mohlang o lwala tšetši la go la bofelelo o lwala o tsa o re e bohloko fela re swantse re nyaka gore a botitšwa kae a gone gore ngwana a ka founa re mmago tšatši le lengwe tlo mo kry-a bodile why ngwana a ka bolela mantšu a maso ke kwešiša gore mama a ka re botsa gore tabe e tšwa kae ke motho le go kwata-kwata ola a go ka se mo diesela ke motho wa go kwata-kwata
ge koko a fetša go robala mama senke ba nyaka go go latofatša ka gore wena bo ija tšhelete gage ayo ne ba bolela mala wena wa phetse le bona more than 20 years mama go no phela le ena ngwaga a lwala and tšhelete ya go lwala e be ya dingakeng ke a go alafiša koko o jile efe cause re tša tšhelete ya gage ya motente re iša dingakeng ra ba gape mo gare ga ngwaga kgwedi ga a lwala vienogo o išiwa ngakeng re jile efe gabotse koko batho bala a ba tshepe a ba tshepe so a sanka ba go botšhare ditaola di kae ae a se ke ba mpotšiša so wena le bana beno mama le a kwana ae a re kwana ene le wena go boima go wena go ba fa ditaola tše ka gare ga go ne kwano ka gare a ka mokgwa ka go ka re wa bolela ka mokgwa ke tlo ditše ka di bušetša gae ba tla bona plana no tsona gabotse e ke duma di tloge matsogong a a go ke re le ka mokgwa o mpotšang ka gona le diaparo tše ke ditše ke diše gae kore lapa la gago le šalele le ga bone ee ka re tšatši le lengwe tlo re o tsamaya ba go botša ba re o bo file diaparo tša mohu ka kua gae a di a fukiwa a di a gašiwa aparo o bereka di go bakela leswiswi di bakela bana ba gago leswiswi re bona o ka se ka tšwela pele ene ka mo mamago le yena o ile a re no batho bao a kenyake go ba fa selo sana wa bona gore mamago go beile go ntho ngwe gore le wena go fitlha kua gae kore batswadi santse ba itsebe nte gore se se utlwa gore bo moremi ba nrediso mme o nrela so ga botse ke swantse ke tšeefe aowa mara ya nnete ke gore tša mamago di bušetse ga gabo tsone a botse ka tshwanong ke be ke di ka kry-a kolo ka rone ke tsamaya ka dibese nkebe ke tsere ka tsamaya le tsone ga botse wa ka molao sepe ke jagile bo go fiša tšatši leo ga ka molao ke ke toma ke tsamaya ke ditsamaile le tsone so a re sware bohlokwa še yona mama nako e le tloga moo koko a fetša go robala o laeletše ke mang laetše majwa o laeletše ke mang ge a ya mmošareng go tloga ka ga gago ke re utlile a butaka awa mama ba re after go hlokofala a laela le motho a kere motho o a hlokofala ge e le mokgekolo ra botša bana ba ka gore mokgekolo o tsamaile ba ba kgonang go tla ka nako eo ba tla heshe e ya motšea ge heshe e motšea re a mo laelela gore o ya mmošareng and then go swanetše go tle go be le a senke e diega nto eo ne ke ke ndo aba ne re nna fela ke ne re re one pika wa tlhokofala o tlhokofatse ke molebeletše pepela ga bane kwa tlhokofala ka ke nna ke di one o tlhokofatse ke molebetse so ka matlho a go ne mo le thomang go bona seriti ka mola gae ke bana ba bannyane ba bona seriti o ka be le kgomotso bona ba seng kwa sekolong bao ba bona eng moriti wa motho ka moakong ka ka moreng ke mona re tlhokofetša le ka moreng ke bona ba se bonang ba tlo se bona koko mama go sa hloka go laelelwa mo ga botse koko ko mpotše mo ntwa ye ya kua ga e thomile ne ya kua ga geno a be ntwa kwa ga e thomile mama sa phela gwa diragang e thomile jwang ko no re tlhalosetša re kgone go kwešiša se le nyalo go be thobile mo ka ya thomile before mo before lo nyalo to nyalo wa wena tlo nyalo le ga matsana sa kwa le nna le gane shifa na sa kwa le nna le baka o no ke se go tla tsoloma ka rona sa kwa le ke sa tsebo na ba sa kwana wa nkwešiša mara mama jwale ka ge le bana ba motho le bana ba koko phapano go se kwane ga lena go thomile neng go thomile jwang re thomile ka go baka tšhelete re thomile ka go baka ge ba sa hlokomele mokgekolo re thomile ka go baka ge ba sa hlokomele a botse a usaka na baka gore o rata go baka tšhelete makoko na baka botse na baka tšhelete mara ntse ke sa dule bona na le gale ga makoko a tlile mo go nna re tlo mpha tšhelete go tloga Rustenburg a dila makoko na fela e tla nketela boela morago o tlile go fa tšhelete ba ngana metse ka yo
ra go ranagane mos Hey. oh sorry ne kwa ka lehu ke ga ba nshupa ka menwana ka lehu ba rona o dile tšhelete bona plan dikgomo re kile ke nna ka dikoloto ke re ka kgomo bona a seng ba ntšha selo ne di lebetse nna fela ke noši ka bane ke lwa lena be ba go phara ka melato ka ge e le gore tšhelete mokgekolo be e tla go wena ee wena o berekile o phuthile mamago a kere o phuthile mamago ebile o seke bo wa ba le mokgwa wa go belaela re o phuthile mamago tlogela tše ntšhi so mo ke mathata fela go no nyaka go lokišiwa bana ba ye sekolong magadima a tšo ka gae nke go kgone go ba le bophelo ka gare ga lapa a kere so re boneng gore gabotse re ka bereka jwang ka gore go ya le ka mokgwa go leng ka gona go a bontšha gore bophelo a bo gona ene le hloka thušo ee so taola tšela santse di hlatswe di bušetšwe morago thoto ya mokgekolo e bušetšwe morago lehlape sefifi sa mokgekolo and then go tloga mo re lebelele taba tša bana le bana bile ba wes bona na kaone ba wese ka eng ka bona motho moke ya sekolong ngwago wa tlogela motho ya sekolong ngwago wa tlogela motho ya sekolong ngwago wa tlogela ngwaga boraro yang ba fetse sekolo a tsena phisana sekolo wa tlogela phisana wa tlogela ga o montšha ga o botse re go tlogeletseng ba ne mengwe ge mekae bana ba ba tlogelang dikolo o mongwe na le 17 o mongwe na le 20 ko re na le 20 yo godile mostama ya no ke mathata and then wena a buti o dirang mo bophelong nna ke student okay and then wena a o ne mathata go swana le a bana ba neng le ona a bana e ba se awa na ke the privilege ke not the teacher the only thing e diregeleng ke taba ID fela oh plus le tšhelete ene se fa se ila jang mara ke a kwešiša no gore wa ila jang a ene se fa se ke yona la e tseba ke le gale e so nna le tša yona okay so nna phošwa ke beile one fela so mama wena ge bana ba go botša gore re bona meriti re bonang go ne kgopolo ya go nagana gore ba ka ba bona mmago goba gone maybe o nagana gore ka ba ditokološi ba ke nagana magoko a tle ba tšea ba dila ga botsemole ebile gona tadiso ile a re last year o ile a zama go save still o gapala since dilo tše dintšhe sentse re bua gape re lokišile ke nagana magoko tadiso ya re loma okay ka botse le hloka gore re le thuše ka go ntšha serithi sa mokgekolo ka kua gae dilo di boele seke go ka ba le tshelelo tše dintšhe di ka loka yo ga botse a go loke ka kua gae dilo di emetsi selo sa se backwards a se pele se no eme ya no ke mathata go ra gore ya go bušetša dilo tša mokgekolo ditaola le diaparo yeo ke nagana gore ke ya lena ye ya go tšea moya wa mokgekolo ke yona kudu le dumang gore ba ka le thuša kudu mo go yona okay no go kwagetše moroka ke nagana gore nna ke kwele no taba tša bona di kwagetše gabotse ba ka no tšwa ba re emetše ka mola go ne ye nngwe na re sharp a gona ya le re emele ka mola and then re tlo le thuša ka mama yo mogolo goba yo monyane le mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to life Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 number 3 FM gona le di announcement mo a go tswa ka mola officing yam tloutša baroka tše le gore moroka o tlo re abela tšona gore batho ba kgone go tseba gore na go diragalang dikošeng go iwa kae ga mang jalo re a leboga motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 number 3 FM moroka ya a ke go leboge malome ka kapa ke tsebiše batheeletši ba rena gore re na le dikoša beke ye ka Mokibelo
re ya go bina ga gabo makgolo re mmitša Mothiba ga Matlala Thaba Lekurung village ba re next to Khobe Moshati re goroša magolo Mothiba monna wa Seopedi Mogala bo re bile le yena ka mola gae wa goroga ka Mokibelo kua ga Matlala Thaba ke tlo gopela reverend gore go ba le ba bambale ba ileng gore be ba šaletše morago mo latabeng ya meropa a ba kgopele batle and then re tle re kgone go ka ba thuša batle ba kgone go ka kry-a thušo le bona ba bane re tla tsamaya le bona ra ya go ba thuša kua ga Mothiba tla re ge re fihla kua ga Mothiba le gona ga ile re gone le ba bangwe ba ba leng kgausi ba tla founela the right reverend ra bona gore re bereka jwang ka Sontaga re na le koša ya phekolo ya meropa ka Mmagatle ke ya ga Mmotla ke phekolo ya meropa ke kgausu le tavern ya Modibu o no re go lomola kgausu le yona wa botšiša gore kua ga Mmotla ke kae jwale re tla be re le fao magagešo go thoma kgweding ye tlang ye ya July di-weekend ka moka re tlo ba gona ka gae koša re tlo no re tee ya emergency ya go no feleletša ba le ka moka ba le ba lileng ba phekolo ya meropa and then ra ba botša gore dilo di o sepela jwang and then ba kgona go ka thušega le bona magagešo ke boletše ka re go tlo ba le sefuthu karamelo ye ka setleng ya ema mo kgweding ya July ye re tlo bang busy ka yona ya batho ba ileng gore kgale ba etla ka kua gae ba re hloka July ya go nokoša ka di-5 ke kgopetše meeting wa batswadi ba bana ba ba thwasang ka mola gae mabapi le go tla go lokiša tše dingwe tša go beakanya go ba le go gore kudu-kudu ebile ba tlo ya nyokong le ba ba sa yeng nyokong batswadi ba swanetše ba mpatamele ke tle ke dule fase ke bolele le bona mabapi le tabeng ya bana gore batswadi ba tle ba kwa gore bana ba bona ba dira tša nnete bana ba bona ba ba le tšwelopele goba go ne le mongwana mo gongwe a kry-ang kgakanego na jwale ke a kgopela ka di-5 batswadi mpatameleng ke tlo ba le meeting o tlo thoma ka gae ka 9 ya Forogo and then ke meeting e leng gore ka 12 wa fela ra kgona go bereka tše dintša sedimo o thoma ka 9 ka 12 wa fela ke meeting e leng gore go ka after 12 wa fihla ka bo 1 o tlo kry-a re go botša gore meeting o fedile and then o tla bonana le ba bangwe ba go swana le bontate Malefo ba go fa feedback gore meeting o speech jwang malome ka kapa nna ke a leboga ke leboga thata ke leboga batheeletši ke leboga balli ke leboga banna ba re šomang le bona ka fa ke leboga thata thekgo ye ba re fa go yona ya go tlhoba maroko go tla fa go tla go re thuša go bereka mmereko bontate Malefo bontate Laki bo Makua ka fa re a ba leboga kudu-kudu ka mehlale ka matšatši maetapišo a bona go te tshwenya ke lebogile kudu le ba bang ba semong gona re a ba leboga magagešo ke leboga thata re a leboga Moroka re lebogile tshedimošo re lebogile balli ba rena re lebogile babogedi ba theeletši ba rena ba 96.3 FM ba audio streaming www.msrs.co.za go tšwa go nna ke